Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah, sininna tomo-tomo labiki ki hadiri bilalanna wa nima baraka iwi syukuruki marajari pung Allah Ta'ala padang kemane musikina napitutur pung Allah Ta'ala mak depu-depungang dalam rangka acara takziah magi-magi ada puda-punga tayewe papule baraka atau pada milodong almarhumah nangka itu mencaji li suri pamasina pung Allah Ta'ala nayari yang undrah asalamaka di alam barzah menuju alam akhirat insyaallah. Salawat sama patutar ya lima labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Sininna tomo-tomo labi kingki hadiri iriyasannya amati yang pura mancaji toto ni di sisi na sininna anu manyawah termasuk rupa tahu. Betul na baca tungkak manyawe musti nula yesengnya amatian gangkana namu menipik kubati na rupa tawi masalangi maka cubuangi yesengnya amatian musti na rupa iki. Maka dia pun Allah Ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku. Podangi Muhammad maka da padang kamana kutu maka cubuang yang matiangi angkatau maka cubuang yang matiangi nalu mar rumah sakit angkatau masalang yang matiangi nalu mas sandro fa innahu mulaqikum musti lupaiki. Sehingga sini teman-teman lebih ke hadiri ketika terjadi kematian amatnya si dia rupa tahu. Nah sebab itu sehingga mati yang asarangan na nyawai si bawa tubuh angang kangen na perintah na pung Allah Ta'ala loko Israel iresang Israel biasa ibaca di ugi makadaki malakal maut iya ko baca rara na makade malakul maut ugi malakal maut ayah ko asa tungan-tungan na tu Israelu Abdul Jabbar. Dito gaya sa Abdul Jabbar ko. Ya. Atanna pungala Ta'ala iya mapasay. Nah, jadi itu Israel dinak kada nika. Iya. Dinak kada yersi dia tahu pajaba, dinak kada rakyat biasa, dinak kada tahu sugi, dinak kada tahu kasiasi. Ustaz siaga ni rupanya ustaz di sini tuh bingung. Sedangkan ustaz si mati apalagi dari kotanya ustaz ya? Nah sehingga sini tuh lebih bikin ke hadirin ni pada perlu kili semua pikir manawa-nawa mati insyaallah. Maka dia rupanya perjalanan kue ya sangi si dia rupa tahu musti boleh ya sangi amati ya. Makanya dia nagaga cawbang si dia tahu turi lebok na tanan isang alina meluk juk karena dia pas sedia alina mati. Itu kebodohan besar. Nah isang alina meluk juk kabaja. Me kalau Jupandang sepemanya Makassar, me kalau Mekah, me kalau Lokoi, me kak mati. Nah dia pas sedia alina itu kebodohan besar. Makanya dikatakan orang yang pintar kata Nabi ya sange tahu maca tu tahu angkai si mata mingerang ya matengi napas sadali na milu mati.
Jadi itu saya tahu maca, tania saya tahu macam-macam apa si puluh orang parang. Na lupa ini mas sampai jangi. Tania saya tahu maca, magala apa si puluh orang parang lupa ini beri jama. Tania saya tahu maca, magala mas sikola patan resikola na lupa pungal taala tania. Tapi ya saya tahu maca tuh, ya nari tu tahu maca si mata mingerang ya matengi napas sajali na melu mati. Aja na ya koto melo Makassar melo maka sibunya luar biasa. Namo bali bola na sibu to baja bukan ko melo Makkah. Bahkan ang kata si salata 1 bulan kemudian siulam melo makap takapo namo de nakalawang ang katonan re tapi de na pa aja sibu adin dirahmati Allah. Yang menjadi pertanyaan, besamoga pada tatanay aleta. Maka nakatulong pala pas saja ngaliku ya menuju akhirat. Apalagi ya sengnya mati sini tuh bikin katire, di nol dicapa-capa mati mau. Kira maka ada bapak sekalian, berapa hari yang lalu di Ongkoe, ya, daerah Tondrong umurnya 25 tahun, 25 tahun umurnya. Matangangi menonton televisi mi cawa-cawa cicak bawa sagu matai dena matappa yero tanewesi ma menonton makana matai mengingi mani rongko-rongko matai tongi nai umurnya 25 tahun magana ko makura murid na matenga tanadiga persiapa sini tuh malam bikin ke hadir. Makanya hadirin dirahmati Allah. Ya ko meloki manca itaw salama. Meloki manca ita salama. Acur ya na pung Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kata Allah. Na pancaji pung Allah Ta'ala amatengi nania atutungi. Allah mau menguji siapa yang terbaik amalnya. Iya ko ya tuli macindo lagi takuragai wina makanja amalata. Nah iya ko makanja amala tania bawa pung Allah Ta'ala puji ki namo taulino yewe balibura na puji toki. Onro na puji ta dena paja ki rampe. Dena paja rampe ki sinto to bikin ki hadir. Makanya iya tuh kong katahu makanja sifatna mabesa hindi na paji rampe mau mati iya na tuh yang pengi alena Nabi Ibrahim si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irampe lilalan na tahiyai maka dari sana negeri tak magi na iya rudoy malak dari rampe na tahiyai Nabi Muhammad si bawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dia Nabi Muhammad tahu makanja ampe kedona gangkan yaku pung Allah Ta'ala. Maka dia pung Allah Ta'ala wa innaka la ala khuluqin azim ikuna Muhammad copok na ko to makanja isipanna. Jadi itu Nabi tanya batul ini mengakui akan jakanna. Pung Allah Ta'ala sendiri mengakui. Ya. Sehingga ayat lain maka di Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah akacura kami nama kanja. Ya dia kana akadiacur yang pikiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magito si Nabi Ibrahim. Nakadiru Nabi Ibrahim tahu malabo na pung Allah Ta'ala. Ini tuh yang keturunan aku rangi maka da qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswatun hasanah kacura kami nama kanja ukalena Ibrahim. Gak kana ini pajaran pe jadi narikong kata utu makanja sifatna makanja amalakna lor badan rupa tahu lor pung Allah Ta'ala mabas satu ni de tu na pajaran pe sini tu wala biki ki hadiri. Na de gaga marjingi pagau iye narikomeloki. Ini persiapan menuju akhirat. Aja kama de makanya persiapangi na tulisur pang masina pung Allah Ta'ala.
ya putu ko sumpamanya malasala samuki napa mati wadi jaji wattu na malasa de na paja masikiri wadi jaji wattu na malasa de na paja na pakanjaki ro sampajana sumpamanya de na paja na pakanjaki jinena na samaga itu ko to malasa pa merumu ingerang amatengi itu ko to malasa merumu ingerang amatengi sehingga sini teman-teman bikin kehadiri ya kum kata biasa malasa rajin beribadah gangkana wading termasuk tau madecing narik kumalasa ina pakai guna rondang relasangan naru napakanjaki banari pungalataan napakai bagi sikiri na pabagi sipar napalisir pa masina pungalatala engka mora pa kumakuru iya masangkana kuturi koci ti semua isang ikoci apa namo jitupi koca nati mencak kudini pangateng katono kani pasipo tapi kiri kamu bicara kui namo pi koca nati mencak iya kudini pangateng yang katono kani pasipo makuturi senga tutu makanya bisa nasaba amateng ngiri na pangatai ki idi to na matai wi ya tai wi mo man bisa dipekor jin na jama-jama linuta yo kono biki pungala taala yo ko taw mangata no bika pungala taala engka pak wadi mancaji motivasi itu bara turaji luma beri jama aga motivasina tingkalinga madecengi tentu idi biasa ya ko punggawa ki maguke purmato kitu manci anak guru ataukah punggawa ki maguke nulen ko punggawata iya ko punggawata je po bi namo je to malasa dini pau iya ko masam-masam macek de minu biki punggawa siap komandan biasa ya wala pelajaran irus sekalian iya ko italipui kak maka de nuliki pak bupati mau je masam-masam macet deki kalamana iparat tolong iwali sak dimotivasi royo kok bangi mangobi pungalatala kadawe sedang kato pak bupati mau bika no masam maloto pungalatala mau bika iwe na iya maringa dali aswani iya maringa disi-disinga iya maringa ale na manang magi na iya pungalatala mau biki magi na seakan kayak je teman kelingai kalalo je tau itana salam masih nah kejuk bawa masih sama na cie mengkaling rumah sigi mengaji engkau lalu kejadi apa tak tambah ka apa puluh mana rumah sigi lo kurang ikut panitia saya mau melicok lada je mendre iru nang iru panitia kuria secupu nama sigi napakan jaki ru salungi gori na saya malak dasan aja na caramu magurotero ko cupo na masigi na sa mapali ko makdomeng ito ko wala makaruka ang kakasaksi kang pai coba dibayang aja yung kami toto to di mito na di na milo meng kalingay yaga yung medici di na milo magay khatamallahu ala qulubihim igunci mito niya tinatumakko ito igunci ngatin na iya ko igunci ngatin na tawe namuye lo chilin ito na rin kalingay ina tu yang pengen itu makin Eropa iya ko dece mele bicara nangka mak de mak de na cocok pada to amor ternyata mangena nasalaki iya ko mondre pala ko tunewa kisi mak bicara dapat diri niati nasai macam mana itu cerita boleh ko ga ang kami rian masam pajak dia pajak malasay patong yari gibini na podang ketu turlo ko masapari turlo ko beri jama dia pajak muri ite geria dia wasam pajak dia tumuri maka dia bini nata jamui ini hadirin tidak mati Allah olehnya perlu tapakan jaki pasin itu untuk malah bikin ke hadiri jadi aku igon cimito dia tidak terkupung Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala san wa ala basarim namu pak kita na dito na yung mita madeci yang itu turu masalah na puji setangi na cacipung Allah Ta'ala puji mita na iya ko bakun yung muli usin itong tobing maga ni kira-kira makanya perlu pakanjaki pahatay iya na tutujuan na iya kong kacara taksi pada itu lumaring kalinga supaya itu makanja iparingarang luri pung Allah Ta'ala
Aji matu ko lisu kilo bolata, iya ko to liwu-liwu, lisu ki mapikiri, lisu ki manawa-nawa. Maka iya ko goray, mangukbi po Allah Ta'ala. Tapi kiri ki makada, sadangkat to lino mukbi ka, namu pakada dewulay mandarito Allah. Masam-masam macik de ma'alaw ka, po Allah Ta'ala mukbi ka, magi manahade ulaw. Ini motivasi untuk berdatang berjamaah di masjid insyaallah. Nah, apa di situ bingkai diri tak dampain ka. Iya lino makukui gelombang luar biasa. Mega tahu salah-salah jama-jama akhirat na nasabak jama-jama linona. Dega tahu salah-salah linona nasabak napatuju akhirat na. Dega iya mau ko sebalik na maiga. Mega tahu salah-salah jama-jama akhirat na sampajan na nasabak malak da ina patuju jama-jama linona. Taitan nih. Nanya si tangis itu begitu, wah ini bahaya. Tahu kutu-kutu memang. Si boleh si tangi. Itu si tangi itu paham mah. Madar itu ya wasi liburan ada ini risa. Madar itu binita manci sita. Maka dakika apa manangka? Iya rolakai na boleh maring kalinga dakwah. Sekali nalis na pudang ibine na maka na tumelo tumakaro babajam makna sa maingat ko. Pura ko tumakaro baton riolo muliwang nga may suruga. Si tatoy madaritong kataw kasi na tanyalak bine na machisita lakay na machisita. Makka de bine na tumelo tumakaro ba kade kino ko maladoy kade ke puto ki balu yolo. Magkailakin na balo ni do selyak ko. De sinakaroba. Ang kataw-taw ni magkaroba lakay na ni magkaroba benena anak na si. Iyan na to yamping pas kalian. Ada contoh besar pada sejarah Nabi Ibrahim. Waktu na meron lagi anak na, iya si tangis segitiga. Lawi jauh ukko benena Siti Hajar. Tidak berhasil lari ke Nabi Ibrahim, tidak berhasil lari ke anaknya Ismail. Makoto ko bola sini tumo-tumo labi king hadir. Iko de na makanja tapai de na paji bulu ibulu na laki solo na lino sini tumo-tumo labi king hadir. Makanya ina tu yamping ni babiang hadir perlu itu maring kalinga dakwah ipamegay perilo doang ipamegay sikiri ajak na to sigaro si tangi. Iya ko de tu le mangaji-ngaji nasabak de tamacha mangaji televisi itu le pangaji. Yalay siaran na Makkah. Indok dinis sa mangaji. Ambok buta uruku. Anak digama kata turikis may minala. Kips may. Macho mana ni sere. Dia isang niya bumakadag kips may aga jero. Yung kalinga bami. Sere sih. Coba dibayangkan sekarang ini. Pada ini apa? Yana tu kotor yana turusi merumuk ni na tamai seta. Pada akhirnya decengi dina na yulip pagang. Tengarang pa? Mati tahu itu. Mati tahu. Si komotu matu sini tu malah bikin kehadiri tak dampain kak saya tidak menakut-nakuti. Idi kapalan nang yang kema kukewe, enggak kapalan nang. Maega, oh iya karena mena di mana? Iya roh kapalan nang yang makukuy sini tahu bikin kehadiri, tapi tidak mutlak bahwa yang dibawanya itu tidak harus siap, tidak. Maksud saya di sini, iya roh kapalan nange, engkau pilo maring kalinga tak siap makukuy, wat dirajil lo mak beri jama subuh kamu pi, tapi 10 tahun 20 tahun yang akan datang, tingkalinga kareba gari kamu pakai nere ngumur pun Allah Taala. Tentu kalau makutan-akutan kada kegilo pak ibu haji nasa de nanulay. Magai nasang ko boleh kasih masan pajatu daman ni. Dia nami tamatuk nale ulang. Maga ni ibu haji nasan doe papi mani kasih ko boleh. Turi masema. Nasa pak beri jama jadi turi sapa sini tu begitu. Dia nami tamatuk tu sirun. Kenapa mi mak bagaimana mi nenekmu nak? Kadai padodo ni mani diulu. Makutane makada siaga meme ni je umuru naron nenemu. Makada yelap binya 20 na makada tahu oh wat di memang.
Dena kada tahu mana engka makanannya oh di memang si kumuro matu wing kali pengumuman ko masige inna lillah wa inna ilaihi rajiun ini ka mati nasay pungaji pungaji nasa mati siya gayon jumur na sa mimito ni Serapol kada tapbangan na memang pada tulo ka wadi mito ni tapbang cuma ini tidak matal. Si komodo matu yukato lo matasi atau lo botinge to lo sikolange to lo kantoro turiya moro matu malus malisu dan kan nating kalian karebe makadai madodon ni. Itulah perjalanan hidup maka kami harus ini tahu bikin kateri itulah. Tidak boleh jauh dari situ. Mau pakai nariko pada paden nangi orang pewero makadai matoa dan kan nama ulu dena nulai ipadodong mau pakai tapi kung kamulay pa rapi umurut na si Rato Ropulo na. Engka. Di lang katang kalingay. Ada di Jawa itu seorang kiai umurnya 180. Ini saya dengar langsung dari Ustaz Yusuf Mansur. Waktu nang Kukuju Pandang, beliau ceramah. Dia bilang ketika saya buka internet, ada di situ informasi bahwa telah meninggal orang yang terpanjang umurnya. Berapa umurnya? 120. Saya katanya ketawa. Kenapa? Ternyata dia belum tahu kalau ada orang hidup sampai sekarang umurnya 180 tahun. Masih bisa bicara. Agresifna. Memang teming kalingay. Pak Ciamata di temo gue. Ya jero di mana tuh ciamate di ya sedinga minta utomate kenapa Bapak biang hati sinto bingkai diri apa resepnya menurut keterangan saya Yusuf Mansur karena dia cerita yang bersangkutan saya tanya katanya resepnya dia itu tidak beli ikan beton na alena piare baliwe napa nanre alena makdara napa nanasu kajuna tidak makan buah-buahan kalau bukan musimnya ya punya itu di kan manguke mega pau pak beleang toh loka pak beleang iya tuh pan rasiki di manguke sak mega kakak pak beleang loka pak beleang wadi matu ita jataja nampa tasan makanya tasan naritona ini nilai perangnya na saya DC pak ya inilah yang membuat penyakit sini tahu bikin kadire pada matu itu sugirenge iya nang kata tapamelo sogi masiga di kami na jama bahaya kibana apa mandar itu jitung ke pengaruh na bali bulay kay purni di baliw to sapo kum itu deh pak kadang kagalala sa maki ka melo ko gamancha di pagawin na Telkomsel coba dia dirahmati Allah na kapan nang kagagamelo ipas sa keadaan na tak dampay kay coba gare kong kaloka mata sa rito makanja tu yanre lay sanggara makanja yanre barung ko jamiman na tapi kapan na irlo kada di na ja ule sa barat tabak ban ni mo cepa tapa mata sa ko rewingi yanre ko wani joli ki ko bajay akibatnya betul? Tak coba mau kuno apa? Pada mata itu sugiring na kapan na kato melo pas sekadang itu tungan linu kan na melo masugi masiga tak dampay ka tajam mo tajam mo ya kotanya iro ya joli dia na meta joli yasi hati-hati ki makanya perlu pada pekanjaki pahata tingerangnya mateng pak dibuli kok itu resengnya mateng sehingga iyer terkontrol iyer sini tuh bekai dari atau tungeta nah olehnya itu Bapak yang hadir tengerangi perjalanan ini hanya sementara kita ini hanya lewat di dunia lalu mi okolino lalu mi tahu nah sabak dena wak di tetama suruga yare ganaraka nare kolino pure palalo kolino mesti palalo ki
Dengan catatan dunia ini adalah alam syahada, alam persaksian. Di mana? Pura kita podang. Engka tumbo suruga, engka neraka, lalana suruga ye mola kanangi. Neraka ye mola kiri. Di mana ke gamani? Makanya mati sari munde na pong Allah Ta'ala, de na cocok to maka dawe puat tak dampai kak de je wisangi. Mana kade wisangi? Angka wutu suruku ya sanabita Muhammad sallallahu de udah api, ipu ada udah api kade de, angka tu korang, angka hak de sana, kade de bisa, angka ustaz tu lau mah, boleh masih bicu tahun. De gagal alasan. Iko metomi de mujampangi wi. Masih setiap hari 5 kali sehari semalam dia teriak. Majuma ite de mulao. Gangkanna iya nama tu tahu nala dan sesa alena tumpung ulun no koyo no pungal ta. Maka di pungal ta na kurang walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana wa basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ina rumah tu maka di pungal ta benenge mi te to masa sakale we sari mundin na pungal ta na tumpung ulun no koyo no pungal ta. Inilah yang berteriak rabbana wa basarna ipo wita tungan dikasih puak wita ni. Wa sami'na weng kalingan ni po weng kalingan ni. Parjina palisu ka kasih puak lolino. Palisu ka lolino. Me ko magal lisu. Me ko lisu patandre bolamu. Kadede puak. Me ko lisu tanang galumu. De puak. Magi palina. Nasa na'mal salihami na lumak birijama. Menak mas sempaja puang, menak mas seke, menak makaroba, menak maga. Akka di puangi magi napai. Iya iko ita nak mutumi. Okolino di mas sempaja liwan nak mu mati ko di umpaja mana na. Maka to gatunan na to di nas sempaja. Iya kau curitangi masalah agama, tanya apa tuh ya aja nih jina sama curitanga itu akhir. Ni kam mitai ingka kapule nasang. Ya jiko tahu deh nama kanja pahana, tahu deh nama kanja pak disangan na nakalaki. Nakalaki pak. Nasa pura nagare, pamis sama kadang kahira. Ni kana pule macurita. Mita kapung Allah Ta'ala. Mega tu makor. Mega. Na tu na mega curitana. Kami itu yang mas sempaja ma padi gitu muna leng wara dito na si dapi. Dito tu mas sempaja kaya nasang itu syukur ma to nas. Coba deh dirahmati Allah. Makanya perlu pakanjaki pahatar ya gamana po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iya tu makin ngewi. Ya kita urangi matu di mana kaya jakam mga kita masa sekali pada rampi pun Allah Ta'ala nauzubillah. Tak bulu tak tuo tak bulu tamu pemagala iya rode pernah kena pe jama sigi lawan ni matu ku subui insyaallah ya insyaallah Pak ya balik itu kada dalam pai itu ko mata siam aku pai katu terima kanja tu kadona tay makilala balik mata makanya matu kadang terima kilala tapi itu aku kapal insyaallah lalam ada cipai tengerangi saya di Pindrang ini saya akui di Kabupaten Pindrang saya sangat akui ketika ada acara tasya ramai orang makanya tak kajenna kakung kamasigi utamai na di nomor tahu gimana ya rupiah telu maring kalinya nih digatang masih nah iya ko insyaallah bisini to bikin kadir na yulip pagaw iya perintah pung Allah Ta'ala aga na surah pung Allah Ta'ala insyaallah iya ko takate salama kangi lino ringi pung Allah Ta'ala bila bi akhirat lino pa cinampa mi 70 tahun 80 tahun. Jadi selama pa tutu magala selama wat di pakai gune sangi madicing rega mana pun ala tata pakai gune idi masa gine dalle ta
Pikkoi carana tapake gune warang parata makasiwiang. Ini to malampe umurut tatapake gune umurut tatapake makasiwiang. Makanya biasa tuh rampirin rolingi. Maka da iya ko to millau dalle, to millau umuru ipacio buat taringa umuru malampe nak baraka upake makasiwiang. Iya, saya tidak menggurui. Iya ko to pura mas sampaja sunnah na to millau doang ale-ale. Iya ko to pura mas sampaja sunnah. Pura mas sampaja ngisa sumpamanya. Setelah itu berdoa sama imam. Pura matu ero to sur mas sampaja sunnah. Setelah itu kita berdoa sendiri. Abi cara gini millau doang. Iya, to si panas sah. Itu iya na to pura puji-pujian alhamdulillah rabbil alamin apa ki masalah semuanya atau masalah apa puji-puji pura pauni sakna agak katamu ko anak darai pauni magi mau mana anak darai pauni ma paru kumaka dekat jandai tak pauni. Tentu semua punya kepentingan Bapak yang hadir. Cuma saya tidak menggurui. Maka dah iya perlu dua malah anda perhatikan ni. Maka dari kapan neng kata milau warang parang aja mau tilo sogira. Akada mungkin bang. Puang teriang dalle masagena upaki makasih biang. Puang teringa umur malampe nak baraka upaki makasih biang. Supaya magai. Iya kong kata yarang umur malampe kupung Allah Taala. Detu na pa aja peringeran kipang ngera makasih biang milau do aku tu purai peringerai ko tu ngera makasih yang itu aja tak kalupa. Makotor ko ringi dali pungala tadi tu lapanya na peringerai ke wareku tu dale engka tu wareku pakai lu mak beri jama. Wareku motor pakai beri jama, wareku sepeda pakai mak beri jama. Iru dikit sepeda ketika sepeda aku sih wareku di sini kan ketua jemu pakai juga. Na bisa mana muji yo ulah biasa matua iya malah lalu masih gigi ya aku terlambat lari kak itu makanya itu Pak masa muda adalah masa yang paling indah untuk beribadah itu kalau dulu orang Indonesia mengatakan masa muda adalah masa yang paling indah ya ya puya utambai masa muda adalah masa yang paling indah untuk beribadah. Iya koto magala pada iya tomelo masih terlambat cek dewa dikit lari. Iya dika maka larian. Tapi koto mato apa ki maka dah taruh meja jauh lombo. Ya tu koto mato ana gerusuk mo tu masa panjang curita. Angka gay tita to matoa si gerusuk masa panjang. Nanamu utung dito na mulimi way. Peringerasi liwang. Gaga. Makanya ini ibu sinto mikadiri tak bulu tamagala tak bulu tamadisi tak bulu makanya peringerannya. Tapi justru iya mereka kejadian mangukewi iya ro tamagala justru tak kalupa ku Allah Taala. Taliwa galakna taliwa dalina merumut tak kalupa ti ku Allah Taala. Bakka mandari taliwa tahu. Iya kong kala bila bi merumut taliwa tahu. Makanya mabang hadir ina ro donan nangi. Ditamu karina. Ia meromo liwa tau angkage labbi risisina. Innal insana yatagha ar-ra'ahus tawana. Sitongan na rupa tawi angkel na taliwa ar-ra'ahus tagana narikunitan ni alin ang kalabbi. Labbi ni waramparan na meromo taliwa pangkau kena taliwa berarti nak bicara labbi waramparan nama rumo sembara mena pulangi tahu tapi tak dampai yang kaya mau peringar ramai kapan nabaya sangadie nang kata labbi dan kana taliwa degaga balin na bana pung Allah Taala hati-hati ki itu yang pengen apita contoh na pungatan aku rangi lihat Fir'aun total liwa nasa ngalina puang ni kabalina pung Allah Taala tenggelam di laut tanpa baca la ilaha illallah cita ni alena raja Abraha nasad di ngalina labbi na sabak mega pasukanna melo rutungi Ka'bah ni kabalina pung Allah Taala hanya Allah mengirimkan burung manuk-manuk minakiringa pung Allah Taala iya manu-manu pada makatan nitik ke tanah itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
agade gamite pasukan bergajai melo magau alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil kiringi manu-manu pung Allah Ta'ala manu-manu pada makatan ni tikitana tarmihim bihijaratin min sijil yaro tikitanero rempegang pasukan rajairo pasukan bergajai paja'alahum ka'asfim makula gangkan nero pasukan bergajero mereka hancur pada daunge nandrewe ula sini tomo bikin kiadir magai to angkai liwa pung Allah Ta'ala balina tadang poin kai ini kapito taliwa-liwa na kurangi banyak sekali gambaran itu di to angkai taliwa-liwa sa pak disangang to angkai taliwa-liwa sa pak pangka taliwa-liwa sa pak orang parang tadang poin ka pung Allah Ta'ala balita. Jadi kung kataw pak maburro, kung kataw masagga, kung kataw bata mo ko. Iya, palaba mo Kaya gangka. Iya, deto bata pa. Iya ko 70 bata mo po. Melo mo bata 70 taon. Nika ko melo bata 70 taon. Iya, kira-kira makan na burro sa ko makan ka iya ko 20 na taon na bata mo po mo ya mitumiway. Makan ka pa bicu mo ti odi ka makan ade mita ka imi tu ko to malolo pa namanya ang pakitay mako matay iko stas kay iya ko to matoan okay iko stas kay nasa deji tumuwit ako pada mo ko tuda-tuda ang kelobula dari sida peka tuda kay macawi jero tawi kadi nigi to macaka karon sa dewi tay wita muna sa taon lalu tapi dewi ti macawa. Kenapa? Sudah kepala 7. Umurnya sudah kepala 7. Jadi makanya kung kataw bata, kung kataw masagga, kung kataw makan itu jago na panjai, apa samoy? Kaya gangka tuloy. Tapala ba mo? Tapi tingarangi pa. Kapan nang katu taliwa-liwa, tajang pungala ta'ala balin. Hati-hati ki. Merumu jitu kung kalabi-labi. Sembara me podang itawe sembara me le goreng itawe sembarang kenapa lebih ondrona lebih darana darao olehnya itu sini tuh begitu agak persiapan teh menuju arah pung Allah Ta'ala. Saya ingatkan persiapan menuju akhirat. Pertama, tingkatkan ibadah. Saya ingatkan kembali. Persiapan menuju akhirat bukan tingkatkan harta. Tidak. Tapi tingkatkan ibadah. Bukan tingkatkan pangkat. Padahinya segala cara kita lakukan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Aku kaya pa Dia pada lupa tu dokang ni. Cawe sih. May kasi gambar ha? Iya ko insyaallah sini tamu-tamu lebih ke hadire. Iya ko naringi pung Allah Ta'ala dali pangka jabatan tapak kigune ko madicingi ko meloki selama. Apa ini to situ mau pa? Naring na pitutur pung Allah Ta'ala mancaji si di punggawa. Tapi mau kewe sesa merumu justru tak giling keadangi. Hati-hati ki. Ya. Saya kembali pada persoalan awal bahwa mari kita tingkatkan ibadah. Ya saya ingin tingkatkan ibadah piko carana. Iya koiro sempamanya iya wanede panang kakasih nasuju mas sempajang lisu nikmatu lo bolata podangi beneta we mana mina mas sempajang misa. Pali ko de patul lima tu kita duka matu ko subuh ya mina mas sempajang misa asubuh. Mina mas sempajang subuh mana ke mana pai kedai ayasan tumilu na sadar tak bulu tama tua. Biasa tapi makan ini tak bulu tama lulu ya apa tak bulu tama tua. Jadi makan yang buah anaknya indo anaknya jadi kita duka matu ke subuh kada tak dura lo ka insyaallah mena mas sampaja subuh de na cucu iya jama-jamangi makku wita di tamas sampajan sekali na narapi setengah apa itat duko bini na lama kat doi
Matay. Matay. Lesiwita kur. Lesi. Dahil pa madarito nga to, itong katarjadi lang itat duling imoto. Lelito dito kapag ako dah, insyaAllah. Dahil ko to mirap pangupuli ang irubu. Mabicara ka masalah sampanya tahajud, sakay na masuk ka puli masiging ka ibu-ibu ka bika. Nasa ijiri ala saya ka ustaz ka magi nasa madari jo paano ta duling imoto. Ala ko ala sa to itu. Saya kembali pada pasal sekali sini untuk itu. Tadampoy ka. Selanjutnya tingkatkan ibadah. Narekong kasi isalah ko seumpamanya. Makanya ini sampai jadi mutuna. Alhamdulillah masa paja na ustaz. Tingkatkan ni. Aga tingkatkan tambahi sunnata. Tambahi sampai sunnata. Ini tuh yang pengi sahale ko maka dekat tambah sampai jadi mututa na sabah iya sampai jadi mututa kelima. Iya ko maka dekat pakanjaki sampai jadi mututa cocok. Iya. Tambah sampai sunat ada sak make ke rupa sampai sunat. Saya mau tanya supamanya Bapak yang hadir, wading kasih salah ko dia pernah kena sampai witri. Sampai witri ni matu ko lisuki. Ye mina witri ko ramalangi, makan jala ada tu mah witri saliwan ramalang. Itu. Tumala nang pamanya mini matinro, tumala na wejene. Purana tumala wejene itu tettu mas sampai witri. Talun rakamu. Aja mau na mega, aja mau na cek tallu mo. Iko deh tulai sepusi di asirana pitu lima telu. Iko tan rojo ni nasat di namelo tu kimas sapaja sirakana tala. Sirakana usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Ita tuh sunnah. Sirakan. Wading. Isang isiraka cicaroko. Tuh, kedua sujud makanya itu sempajangnya Pak dia nak bicara sujud tahu si rakaat sampaja subuh dua rekang beton kedua roko itu rakaat itu ruku ini rumah dari papang wangi tahu angka sih di kampung maprotes si masyarakat angka masyarakat maprotes apa napanan lo mas sampaja subuh di Jumat na podangi bendahara na samagi nang kay talun raka masih mas sampaya tahu ko masigi makanya man kay talun raka na sayang ketunangi kataluki suju kadede pakanjaki paringarata na sa di may tarimay iya na sabi ko yasa na sa di mana kana ipala bisa pa na doan raka mila sampaya subuh kadede uli mi mapaiwang hingke lo lapor ko ya hilo lapor makarin ka to makusa sa kaide na pahang itu. Makanya bos sekalian itu perlu na tulu merengkalinga, tulu cenga. Ini yang banyak terjadi na protes sih. Ya kok makan itu doan rekang, kedua roko. Nah dia kedua, dia kata lu roko masa supaya Jumat supaya sujud tilawah tahu. Makanya itu pertama berdiri pertama tidak roko langsung sujud. Nah ini riasa sujud tilawah. Itu pun nareko ya ro imange malango apalakna iya ko na malango ajakna menerin kana pasakang maka keluar eta calat tu piko calat tu nataje ngiro layas takbirun lari lo yasin jangan dipaksakan Pak saya minta dengan sangat menerin ka masigi dia makanya napasakang milok macero manumoje kung kay mundri milok 47 nah itu no wajib sujud tilawah tidak wajib aja tercaki ya sama kadima dena miga pala ku yo neto miru tapala iya ku kuliah mi tapala kulala iya to na to iya makanya kung kato makutana pa kada aga makanja usah si baca ko masapay tahajud ki mega madari ibu makutana makor aga makanja usah si baca ko to masapay tahajud ka iya tapala kau pakai salah. O pudangan mo kay itul kursi na di mo apalay. Kay itapal aga malango na sa itul kursi di mo kay cocok niya tuh. Jadi saya mau sih ini harapan saya bahwa kita hidup sekarang ini coba bekal menuju akhirat tingkatkan ibadah. Pekon istas sampai witri tona tausaha kasih moto matahajud. Imi tu tahajud
Marajir-rajir sesena ko din ibu biasa. Ibu biasa to pa tumuto matahajud malumo pa kau. Ang kamato to mabiasa muto tanga banni tapi dino to matahajud. May karupan na. Ano to Pak Gulo aga? Ano to Pak Gulo? Ito, sekarang ini musim bola. Iya kung kabiasa mo dahil makadawi DJ uli sa smoto matahaju kapi ko bicara na magala mo kumuto manunto pa gulo. Capuy kopi si kaca. Pakalay tawi di kamu saro. Namusang pa dyan subuh nomor 6 manat to. Di no to masa pa dyan subuh. Jadi kalau mau selamat bakal pertama menuju akhirat tingkatkan ibadah sini teman-teman lebih ke hadir. Tingkatkan ibadah. Anaknya almarhum coba tingkatkan ibadah. Cerita itu teman-teman tali suri pamasina po Allah Ta'ala pura matuto anak-anak teman-teman pura remaja gangkan matuwa gangkan kiapo sekarang sudah kembali menghadap Allah. Kita pun juga akan insya Allah seperti almarhumah. Tidak boleh tidak. Bahkan mau pakai kutulai mancaji tomatoy gangkan nato kiapo nato lisuri pamasina po Allah Ta'ala mau pakai. Ini saya ingatkan. Makanya tingkatkan ibadah. Iya paling ko sa pamanya makanya ni sampai jadi motuta. Magai kataw ni sampai sunata. Alhamdulillah stas. Moto nama tahajud walaupun 1 kali 1 minggu itu sudah ada harapan. 1 kali 1 minggu enggak kesempatan ko 5 duhaki. Don rekan na jolo latihan terutama ibu-ibu ini yang tinggal di rumah. Itu idi mundre bolai. Tak kajan na kate kung kamakun re din na may lumay nga apa tursi bawi ranaka. Dia na katarasaka ranaka. Perempuan itu selalu merasakan keadaan neraka. Kenapa? Selalu setiap hari bersama api. Itu iya ko tuman nasu isat-isat dingin rapi karwi makku matu ranaka. May kamasang pajang. Itu ele makuturu tangaso itu makuturu itu wani makuturu supaya tinggerangiro di semua isang anaro dalam bahasa Al-Quran itu neraka itu dibahasakan dengan anar itu bahasa aslinya adalah api. Jadi itu neraka sinto bigedere de gagisat na bana api beton na iya mancaji pacalaman serimundin na Allah Ta'ala tidak lain kecuali api. Nah kok bicara api tahu Pak tolik jami lagi laku pelo to lupa laku pelu ilu jai cek dek bawang igor itu penduk mai itu maka mama sari mundin mengatakan tania laku pelu ibu jaga kita nia neraka api yang bergejolak nauzubillah. Hati-hati kita insyaallah tingkatkan ibadah. Ustaz makanya nih sempajaku ibadah lain perlu diperbaiki. Apa itu? Ibadah yang tidak langsung kepada Allah, termasuk banyak membantu orang. Tanya itu bayasan ibadah mas sempajang. Tulung itu upat itu juga ibadah. Engkau mah beli bola tak kasih mapa di ganan re, tacipi di ganan re, borak-borak di ganan re. Kamu tuh keterima 3 ro. Kali masa susiwan nih. Kali bali bulan weng kali kamu ya kota tuji bali bola makanja ya alhamdulillah ya kota tuji bali bola makalileng ya akalan nilo doang kami maja tanah po rumah betul tam turi mati karo apa ya tu tadampoy ka itu kasih tahu pat di itu na pa aja mata aja kasih pole bali bulana iya kong katuna bali bulana masagina dalik na turiyam itu ni taki pole malibali milurat tu kasih tanah pura mo ikut nami kasih nang kami to jito sama na pita-pita ngiro gay ku pole malibali dia na buku woi bulana ma motor dia na peri kanto-kanto ngiro bali makalumpo napacan nih julu kamu tanah boleh kak mali bay lupo
De na pa na po ni pipi na. Ton na ita kai pun kami belupo. Iya kung kabali mulata pa de na kasi masage na beton mapat di te. Maka na tu tajam mo duro na ro. Duro na mo tajam. Ay de gaga kapa Lai tabamin lang ilalo de gaga yan re. Coba bayangkan itu dirahmati Allah. Justru makanya perlu itapahang ini tongke masagin dalita. Itu to masagin dalik na wakil kitu boleh kupung Allah Ta'ala. Maka dilan hak desa kursi al agania wakala iko to masagin dalikmu. Iko to sogi wakil kutura sepung Allah Ta'ala. Ini diskusi. Iko to sogi iko to masagin dalikmu wakil kutu. Wal fukara wa ayali iya tu kasih tau perdiri po kutuna sepung Allah Ta'ala. Tinggal ibu ini to masagin dalik ta wakileki iya to perdiri repo na puangi aga katanero iko to masagin dalik mu ingerang itu repo ku he syukur ki na pancaji wakileki puangi tapi engkau tahu de ni sengale ni pancaji wakil turina sangnya macangana nasogi turina sangnya jagongan na mega warang paran na lakaru kapangi tisamo lakaru Qarun itu orang yang kaya dan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nasaba asogirna onro asogirna ro Qarun untat teke igoncin na kadonna. Iti dito sogita tau mo makatani goncin. Bahasa na bupati na si Drapa Jerusdi. Tau mo wita makatani goncin na ro na gudana. Iya untat teke onro sogirna. Tapi ketika diminta sedekahnya, ilawi sesano maramparanna, pasu mana sidakana, pasu sakana, agana salakaru. Innama utituhu ala ilmin indi. Iya sogi makoy na sabah amat cangak kumi. Degaga hubungan na itu. Apa yang terjadi? Engkau nang Pak wasangi. Maka di kapan nang kau taliwa-liwa pung Allah Ta'ala balin. Apa yang terjadi? Pahasab nabihi wa bidaril had. Paterlengi bolana, paterlengi lokarung, lolok dayang-dayang. Okko tanah kowe. Okko tanah paterleng ukku pung Allah Ta'ala. Kenapa? Taliwa-liwa ibatena yari awaran para pung Allah Ta'ala na nena ngerang pung Allah Ta'ala. Akibat naga pung Allah Ta'ala balina. Cita jadi itu tuh masa gini dalik tak syukur kini pancaji wakil iku pung Allah Ta'ala tapi tinggal rangi ribu na puangi. Deto jadi itulah kada pung Allah Ta'ala beriamana nih deto. Pada potun makaru batawi. Mereka mau pasti selat tak kasihlah melu tu apansa. Ya keru. Ada ku ring keru ring keru. Ya baik ko rapi topeng abu nang kabali bolata masage na din karuba bawangin karuba tadampay ka paji padi ta karuba yang ke karuba tala tapa maka datu memo ka makaruba baja manang ka manala saya sering sampaikan Pak selama ini sebelum masuk Idul Adha melo sulang ngero macam ni konsiderasi pengajian safari taksia saya selalu sampaikan makada sedangkan tomadisi sesso tingkalingi bu tomadisi sesso masagir dale tomadisi sa keluarga waddingi wajah pengisi di bembe sesso te semoga kikan wakada loki joka rumah sakit angka tahu timpu na pamanre. Coba bayangkan. Angka tahu bapak biang hadir, foto pada toko. Angka tahu ia peniri sama kada tua ipasangi mani bantuan pernapasan. To syukur madisi na to magala masangi dale. Apa salahnya na berkurban? Allah hanya minta 1 kali 1 tahun. La ilaha illallah. Ia boleh ko tanya si waktu korban nang kamasagina sampai aja bali bolang. Aja na tahu perlu milokoi ko. Iya makan jakbu iya sang itu mabasa tu tania tahu perlu milau. Iya sang itu mabasa nisanya makan perlu iya tahu na tulungi. Kan di malay muliangi balik. Angka tahu lo bilang. Namanya rumah tu mata ya teh.
Mangingi buat tayo, milo gaji paret siya gaji. La ilaha illallah. Jadi kami tahu pak samana denis sengalini pancaji wakil iku pung Allah Ta'ala. Jadi kung kaki masangin dalik ta, tapi iya apa prinsipku. May kataw madari magkada ito may saginay mito mabere ay salay. Iya ko miki masagina bere no jolo. Iya ko turita aja makada masagina pinap mabere di no mabere mo mati. Bere no jolo barak na sagina ko dalim pung Allah Ta'ala. Ta cuma may karina. Iya kung kadita taparake 10 sabuyuan niwe. Iya menurubat tonral lino sa pamanya. Pam dari to jeng kata yelo dia kadita dampeng kayo bawon rol lino nasa. Wah, kemana ini Pak dinelak dak mana? Iya mani bana sa kontrol lino. Nawala dompe na iya cocoknya ko tu dompe mo tapi ko kilala bola mo taro. Deni tero. Makisi ulawang, maputo ulawang. Nasa iya bawon rol lino. Duwi mana itu puto? Balu puto mo. Dan ini banyak terjadi di yang lagi. Itu. Jadi kau mikir saya ngalih tepung atala, beri na jora sa ginaku pong ngalih mo. Pik kumelo mas sa ngalih mo, dini mo beri. Coba kalau prinsip saya Mansur, kalau anda mau ditambahkan rezeki kita, coba perbanyak memberi, perbanyak bersedekah. Jadi ini tingkatkan ibadah, insya Allah. Sini teman-teman lebih kaya lisun imatu pada nawa-nawa yewe. Oh ibadah taluri pengalatan secara langsung sampajatan nangit denre. Yang kedua, bagaimana kita ini diberikan rezeki oleh Allah terpakai guna warang perang yang dari pengatala ipakai makasih biar dalam artian ipakai tulungi tau engkai mapet di dalam bulat. Iya mana tu matu tajang isari mundina pengalatan insya. Di naga pada rugian nasi de tau pak ya riak dalik masagena makanjak bolana latu matu dega bolana sari mundina pengalatan. Itu kerugian besar. Nang kata matu makor. Malupo bulano kulino matingka-tingka bulana tatala-tala ke bola ko pinrang ke toko sidra ke toko anu tapi celaka nanti di akhirat tidak ada rumahnya. Iya makanja iya ko malupo boleh kuae lino malupo bimatu sarimundri magai malak dak natulu bolana pung Allah Ta'ala malak dak natulu ngatan na pung Allah Ta'ala iya mana tuh mah tajeng sarimundri. Kan biasa kita rampai butong mungkin kita dengar di radio atau kita lihat di televisi bahwa kalau mau selamat jadilah perantau yang pintar. Ancaji ko pas sumpah maca. Ya sangi pas sumpah maca ya ko latu Malaysia makiri duit lo penrang. Engka tu diwakiringan nasi de masih de juta 100 juta lah ngak bola. Iya nak insyaallah. Kasih 100 juta mak lah ngak galung. Iya nak insyaallah. Lisu mah tu pole Malaysia lepas tugas sih lisu lo penra maka dari mana nak engkau tu di 100 juta makirin karo boleh nak pura buat rokoi jadi anyam-anyamang ini makanya sebab macai sompa nah sekarang ini di dunia sompa kita mau ke buhe ini asa sompa mana sih tome lisu mah tu ini tiang pengko to mati maka dia tahu innalillah wa inna ilaihi rajiun boleh ki pung Allah lisu ki pung Allah Ta'ala isangi pas sompa maca mesti lisu lo kampungna. Tena itu ya sepas sumpah menurut terukur lo mileti unran itu. Ya sange sumpah meli supaya mengukunran na bolana. Kampun na di matu to sumpah kulino meki lisu matu kusari menguju ke Allah Ta'ala. Kata nak kurangi kai patak puruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Lisu ki pe matu ke Allah Ta'ala. Dega kadina lisu. Iya. Lisu mana kimatu ya insyaallah. Kau dia makanya bola takur makanya sekarang ini akiringan memang ni wad dingita kiringan. Kagay makiring uto na. Rengko pesantren ni. Asalman. Mata siya ako rapang. Engka to makiring uto na lo asalman. Tapi ya alhamdulillah uto keluaran 85 kakak tuh kung kana pake tapi kung kabaru terima tuh pere insyaallah jadi ko tutuma ko gue akhirnya mani kasompa mo piang iya ko anak emani renuang upa itu yang pengen ko to bagi warang parang alam ini tawate di to ayo bagaimana nih
ko mali to ko mali galungi ko mali wi are to ni tawa mo lemo wale galungi ana maka dia nanay mana kamal ki galung na mi ko magalung kadidi mi ka wakka pa kan ko basigi udup pa ni matu kumati ka bay sa nga dira tapang ka lupay ka iya ko wariya ko ya kama malupay ka kami ka makwaro itu pure bagi mati ki malagi mundri di naningarangin do na coba gari ko yalamin ni tamata wala min ni tawaku nanya mi ka wakapa ko pasantering wakapa ko masigi wakapa ko ano dan sebagainya yalamin tawa tapang ka lupay ki seri mundri pungatala iya ko melo ki mancaji tau salama pasompa salama pancaji ki masompa macari lebok na tanah. Ini tingkatkan ibadah. Yang kedua atau yang terakhir. Ini orang anai Pak Haji si jasi tangga dulu. Meta. Yang terakhir Bu ya, bekal menuju akhirat. Kumeki salama pamege itu bata. Aja takkan tuh batamu Bu. Astagfirullah. Guru ke cuma bicara tuh batamu puang ya regi maka deh puna pilu puang mana itu maka deh insyaallah itu insyaallah pada betul kan nah tapi lebih afdal di maka deh insyaallah namanya itu naga mata bahasa-bahasa yang bisa beribadah ya bahasa-bahasa yang islami tiba biasa tuh itu makero assalamualaikum mak janji insyaallah ma SMS-ki itu harus terbiasa apakah Ustaz siap datang tanggal sekian apa ini insyaallah saya siap datang ajarin aja lo makanya siap datang insyaallah dulu ini belajar SMS Bu toh iya aku mak janji kisi dia tahu insyaallah-nya dulu baru siap bukan siap makanya itu akad nikah ya akan semuanya akan dikawinkan insyaallah tanggal sekian bukan acara baru insyaallah-nya ya kuna pilu pung Allah Ta'ala pada matero kumakar itu labu mari mau kenal marhum maka kaliling tahu labu ninger agak nasa tahu labu ini tahu labu almarhum yanu ini bahasa-bahasa yang tidak islami. Ini selalu usahakan coba diubah seperti itu. Iya. Nah sekarang saya kembali kepada istighfar. Ini Pak Capur Bu ya. Perbanyak istighfar, perbanyak astagfirullah. Magai de nawat dititama suruga narikung ka dosana. Namu mega palana. Ya itu tamang isuruga tanya karena mega na palana tangi tapi aderenna dosana tinatama suruga. Namu de gaga palata iya ko diga dosa ta mater-ter kita masuruga namun engkau pelata pada psikologi tapi engkau dosa ta pada pajak guru stop dulu engkau jadi ta pada pajak guru kade aga yipuang kade pura gede biasa nanaki bali bolamu mu ceri bali bolamu diga salanna mu pitanna bali bolamu mu asangi pakanay ko bulu kamu masa si pakanay ko napiningar ako puang ipi ko ni palipo kay tajang jolo tajang kiri wajai nasaba de mo pura siya dampa-dampa nga watu mo tu wajai pi ko ni carana kadi aringnya palamu mo waja nasaba purang perdiri atina jadi kung kata puri perdiri atina kolino Bu na dito sampa sa dampa nga natumate agi wajarang imatu wajarang ini sebe apalang puri mati wajar capu na pala sampajan angka si maluro ikut tu pura minum menuku wajar sih apa ni pala sidak kamu pura si matur angka si maluro capu apalangi angka mo patau pura dapat diri atina Pak Mage liwat jalan si Pak nah apa yang terjadi capu na pelaku ponge ke alai dosa ada tu pura mu pat diri atina iya ne asangi bangkero kami nak bangkero na tutung apalak biri jamakna natuto ngaji pelasna natuto puasa Senin Kamisna tapi capu minak kamajara magai megala dato napat diri atini waktu natur lebu natanai makanya bapak biang hadir biramui pakkada hukipong yang madosa na iye pada terupatamu iya ko pada terupato yung rima dosa ipat diri atina manumoje kupur kisah dampak-dampak atau mati apa maka turat jiwa dosa pada perupatan apa siruntup ikut milo-milo dampak iya
Pasangan aku televisi aku tuh menuntung aja lah tuh sembarangan menguja. Ih, mading kila dengan atau ini itu, penyai ini itu, ki gaji tuh balik. Ini tuh mau tama tuh Pak mau lo pi Jakarta tuh milo dampak. Mega tuh apa kue kada we ya najiro. Lo pi Jakarta, kalau si runtuh itu bahaya na hukum atu Sarimundi. Mesti pasti runtuh ki. Sininer to pure tahu jak mesti si runtuh ki Sarimundi na Allah Ta'ala. Makanya jangan semudah itu berdosa sama orang. Iya mau kalau satu ribu Allah Ta'ala, astagfirullah, assalat tobat tonga muki, tinggalkan sesali, ganti perbuatan yang baik, insya Allah. Naseleni pun Allah Ta'ala si bawa apa lama deci. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak yang hadir, coba baca astagfirullah minimal 100 kali sehari semalam. Saya ingatkan Bu ya, pamulai matu tudah tudangi cinampe napaki matinro. Tudah cinampe tambahi astagfirullah kasiratu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina masiratu, la ilaha illallah akasiratu. Teluratumu denagan senjata tudah tudangi insyaallah. Aja mau malah silak de. Apa jakam malah silak dan tanya apa ngiti ngerang. Apa mega tu kita masih kiri lancar bilang-bilangnya tanya apa ngini ngerang. Iya menteri lalu jeng kawi lari bilang-bilang nani bukan mak bicara lah kau kenapa aja. Ni mau kiak bicara lari tu bilang-bilang lah kenapa aja ya. Itu. Berzikir satu kali mengingat Allah jauh lebih afdal 100 genna dengan kani ngerang ipuangi. Saya ingatkan, berzikir satu kali mengingat Allah lebih afdal daripada berzikir 100 kali sama sekali tidak pernah mengingat Allah. Kita pakai jaki sini tuh bikin hadir. Jadi makanya mau mencek deh aku pakai jamu. Ya naruh talur tu ero tertentukan tungkat meloki matinro insya Allah dari kumpamanya meloki cicili pura mengeribi astagfirullah. Astagfirullah pura mengeribi pura isa salawat 100 melo ni matindro tu tidak na cinampa la ilaha illallah la ilaha illallah iya kumpamanya dia tu dangi liu ni iya dia na marigaga tu ialah pengantar tidur tu iya makanya ya ko melo ni matindro tapu dami menyambo anata aja ni ka macurita aja ni bicara tu matindro masih kiring la ilaha illallah aga hikmana bu megala datu de cina tampu ye niki gitu turi baca la ilaha illallah riwat tu melona matindro ya rengi perenger ramatu ku Allah Ta'ala allo mulo muang na baca la ilaha illallah tu melona mati insyaallah. Kenapa? Karena tidur itu adalah belajar untuk mati. Iya jadi tingerangi maka dia itu koto matindro tu melo mati itu yang peng koto matindro bu denerita beneta denerita anak tak bulata maka lupo de kai rita maka itu matindro iya koto mate isalai season nih kama kira makanya pas sekali aku mikir pah makaramaga matu ko mate kak ita ni bawa tu tak matindro namo beneta dito nirita namo anak dito nirita namo bulo lupo makikanja dito nirita. Kenapa? Ini baru tidur. Bagaimana kalau sudah meninggal segalanya ditinggalkan hadirin dirahmati Allah. Olehnya itu dengan zikir seperti ini insyaallah namo tu telu misikiri iya komandan nungamoy daripada masabu-sabu tacica syulang. Jadi namu teluratu mi kota tentukan insyaallah waddi ni tola lalang asalamakang rilino labilab di akhirat insyaallah. Oleh karena itu mungkin sebagai penutup bahwa almarhumah ini kembali menghadap Allah sangat-sangat diharapkan kepada anaknya yang ditinggalkan aja teringi sesuatu matota menuju alam barzah batonna siama amaki. Yang kedua perbanyak mendoakan tentu purna rampis ustaz tahun di lokal kira-kira maka day itu gagunana makanja kiburu tadi nang kanilo doang atau matita. Ya, saya sering juga sampaikan bahwa kuburan itu hanya berlaku sampai 4 generasi. Itu kiburu hanya berlaku sampai 4 generasi. Itu matu tomoto tel marhumai. Pura ni potopoki batu. Ni kalau masyarakat kuburu anak na misi bapona. Ya ko capu ni matu anakna apona mani si bawa potuna. Ya ko capu ni apona apotuna mani. Namo yero nakutanato ni kada kengari ni kiburu na nini ako. Kamakero. Iya ko capu ni matu yero apona potuna rabba ni kiburu talam matana di negak jampai. Kenapa? Habis generasi selesai persoalan.
Makanya rugilah orang yang besar kuburannya, tinggi kuburannya, cantik kuburannya, sementara anaknya tidak pernah mendoakan. Hadirin dirahmati Allah. Oleh karena itu, harapan yang sangat diharapkan orang tua, terutama almarhumah ini adalah anaknya sangat diharapkan untuk selalu mendoakan. Pada padai maga batina tu matoi mimi taki madecing pada tu ibate tak melu mite madecing tu matot tari alam barzah. Jadi maga to matot tamelo mita ki madecing kolino mapamula kina tampukang na jajiang nampilat tu maraja sampai berkeluarga pakotero bateta melo mite madecing tu matot tendo tayi dengan harapan selalu didoakan tungkat pura ki mas sempajang mangaribi isa subuh loro asra, bahkan kalau bisa tanamkan dalam hati merasa berdosa ketika saya berdoa tidak mendoakan orang tua saya. Kenapa? Dewa kue bening itania baraka na perlodon na induk ta si bawah mbota de tamadeci pada tu bening itania baraka na yampina si bawah to moto sini to moto malah bikin kiadir. Olehnya itu janganlah lupakan apa-apa yang pernah diberikan orang tua dengan kita, ya apa-apa yang pernah diajarkan sama kita, insya Allah dengan mengingat itu akan ada usaha motivasi selalu juga bagaimana mendoakan almarhumah. Insya Allah memagi-magi dampe-dampe kiwani tak dampingin ka bapak ibu yang hadir kung kadinre micawa-cawa sebenarnya tanya itu ya kata ini ya kia kira-kira nalek keleta milik-miliki nasabak padisa nga madecing memagi-magi na pabaraka ipung Allah Ta'ala cawa-cawa tak dampingin ka. Mungkin ada yang mengatakan ini suasana berduka, silakan bapak berduka tapi jangan larut dengan duka. Dalam artian bukan berarti orang berduka tidak bisa senyum, tidak. Ya supaya bapak biang hadir nasabah itu kota larut dengan duka pada hinya malam apa pinat dingin gangkana madariki digaga yuli jama-jama di dirahmati Allah. Olehnya itu tak dampain kan dari kong kadendre dinis cocok menurut pahata aku pernah tuh ke dendre deta si paha si banang icawa-cawero tak dampain ka degaga kataku bana kata madecing niak madecing itu pala tukang gamana pung Allah Ta'ala dengan harapan memagi-magi na pancajimana nyata salama pung Allah Ta'ala lino lebih-lebih akhirah insyaallah. Demikian saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على محمد النبي الكريم. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdatul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rilalana yaun ramasaginaymi ada kami nasitina jawad dingi pangulolori pang Allah Subhanahu wa taala ia naritu ada ia engke wad dia lapak burah risesena ati engke masara nasaba angkatan na pulay pacoba amatengan dan ini terkhusus kepada wija-wijanna alina almarhumah memagi-magi naulih tari mamalampu itaru bicara na pong Allah Ta'ala nasabari napapulay asak baraka maraja nawaddi makiguna lelewali salama ay alina almarhuma nan niya nalulungang isuruga pamasay na pong Allah Ta'ala si bawa ang kay wija-wijan na niya kaluargana tama rigolongang at tamatapat na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabari na ang kanalulungang asalama kang iriwano alino ananungang asalama kariwano akhir amati insyaallah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim padongang asalama katamapatu lauri alimalabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi padongang tamanang
terkhusus loko alina almarhumah hak jajawa mamagi-magi padongetan nasabari na wadi nalulungang atajang asagenang rilala kubur nanya nanungan nasalamakan nariwano akhirat mati insyaallah nasabari nasabak baraka padong lori pada tarupa tau nasabari na angka pung Allah Ta'ala nafasirun tutuki syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sinina tamatapat na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir situngan na iyaro atutungan linoy di panasumita taja si detaw na pura na janjiangangi sunga na iya rega iya ko umuru emelo ibicara di panatujaji rilebo na iya tanaywe na pura na tentu kami mengipong Allah Ta'ala narima ko na naro iyaro paralu ipahas situngan na terutama di keluarga na alina almarhumah maka daya tu pasukan na pong Allah Ta'ala tanri tapat tanri sambung yedi taulinoy makuraga mi bawa na to mangilaw dong yan na pong Allah Ta'ala pura suka isi dia gaga mesti nadapi nareko nadapi waktu na namupik ko pakuraga na taulinoy namusinin na taulinoy mangilaw dong ang untuk itambay ang umuro na nareko pura nadapi mi matuni pasuka na di kagalalan na iya doktoro makuraga mi untuk buray lahiran na iya agamata makuragay untuk padeceng bibatin na nanyakia dua pasalam adi singa watakale nan niya adi singa bating nasabari na suku rupa tahu hilalang atutungan linona tasi dia tahu kadang ia mimalak da iparhatika malak da iburay batin na belahiran na nanyakia iya rola saya perlu itapahang napakangkay po ng Allah Ta'ala sebagai lalang untuk natanya malakul maut nunri tatapa atas salang yedi taulinoy na sabak malakda na ipuji si de agaga mesti ang kayunri mapangulo yari ga ang kakadang isalahkan na reko nalaga ipo ng Allah Ta'ala pak beri na lakoridi yan na tu ampay waktu na yali tugas malakul maut untuk mudu inyawa na tawe na ilawiri po ng Allah Ta'ala pikwi carana na wadi natanya alina nunri atas salangi maka dari pun Allah Ta'ala wale ko tugas untuk mudu inyawa na tawe upakang kaya sangi saba na iya rosaba enunri tawe mapasandre na takalupa lokoriko dito tugaga tau ko mati pak nitani maka damagi na mati keluarga ta dito nakadala kalamo mudu inyawa na iya mumiga na pau tawe maka damalasay yari gamajai na saddi atau kecelakaan dito patugaga maka da lansu pawi maka damagi na mati yanu kadala kalamo mudu inyawa na dito pagaga nasabak magay pangilawan na malakul maut sa rekom maginatakalupa tawi yan na tunang kaya sa saba yan na to saba enon ritawi mampangolo natakalupa lor malakul maut nasabari nasabak pangilawan na may malakul maut lor po ng Allah Ta'ala riwat tuyalin na tugas untuk mudu inyaman na tawi narima ko na naro iya to naman tiyaji aguro ng maraja maka da aja gaga bicara mulai rimunri amatengan na tawi aja gaga bicara tapolay ang imunrin na angka tu biasa terutama di bija-bijan na angka biasa tu makada memang ngaji bawai lah kue makada memang ngaji pakui aja ya kupung Allah Ta'ala pura mukur ya tidak tahu dino makuraga mi pau tanya Pak Burek pasawila sana tahu Pak Burek ini sebagai sahabat saya rekom mengina to makuraga untuk medisi ya kung katau malasa na cia makbura salatosi apa ya ko to makbura de to cia mate dito to mitau mate ko to makbura to melo mi madisi na suruh agamata makbura ko to malasa na nyakia tanya Pak Bure na sabari na malampi umur na tahu betungan na aga tanya tau malasa mate to Pak tanya to tau mataway mate tanya to anak mate yan na tumo tahu pasti mate narima ko na naro para lita pahang iya di ang kay hadir makokoe iya bawa yala asukuru katarutama wijabijan na alina almarhumah tali asukuru kamaraja tapangujuma dei cengi tau matotta tapasuku tau matotta untuk adalah syukurkan asukukan na dilalan na agamay untuk karemasi sampai penguburan syukuruki iya idi makoko apa bu yang kay hadir ako dinirisan maka damaga matengang matu labu bijeo kota si atau tak de bawang ide penirisan iya tau matotta mate manas sama kanja angka mana bija-bijan na angka keluarga na hadir nani angka siaga egan na bali bolata hadir untuk pasuku egan na tau milau dongangi angka acara taksia makoko ipakangka ilau dongangi alena almarhumah siaga egan na namo salah sidita mi ko angka hadir itarima pak dongan ne baraka maraja na lolong atau mateo
Jadi de panirisa maka de ko tomate matu kamu kami lodongan de panirisa narima kona naro sitongan na Allah langang atutungan nge okolino aga akatana po nga latala pakangkay rupatawe mancaji pangaja imaraja lokoridi wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Pura deni pancaji rupatawe si bawajingi kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ipan nasay adanna po nga latala na sabak pakkasiyang angka itatongan ibicari rilala sampajang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu situngan na janji pakang kay di atay inna salati situngan na sampajakku wa nusuki pakkasiwekku wa mahyaya atutungakku wa mamati amatengakku lillahi rabbil alamin. Ukumi po nga Allah ta'ala po mapunangi sinin na alangi upangolo degaga pangaja kami ng maraja naniya kami ng matandre lokoridi tautuwe sa ngadin na amateng nga si bawa akorangi narima ko na naro ang kami paralu agaga upang ulongangi tanta masala nariko amatengangi nasa bakadang idi ang kadua talo masala biasa ipakangka yari gayoloy nariko amatengangi tasi detang yari ga ang kadua talo agaga kita laksanakan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Narima ko na naro, yes itungan na tuntunan na nabinta na rekoto boleh tau malasa pa alina almarhum makada sampai 9 hari dirawat di rumah sakit. Iya ko to mangonrot tau malasa situngan na aja na to mapatumilaw doang ng palagi ko masarolasan ni tao. Apa iya tula saya Pak Bu mega murupan. Maka day itaw pandrita tayanang kataw malasa na magala mo pa titi ila atau titi ila abi o jamu masila namo maga dari kina jatu jamu masila lada kung magala mo pipa titi ali na yan namo na rekode na nule patiti ali na maka dito pandrita ta atika ko nasaba magay iya tu tandra iya tu nikihan ka napasang ataw pandrita ta maka da situngan na di nalabawang isunga ipo nga lataala angka po aday makadadi na mati si dito na rekode na pure patalo situngan na iya wita ko pangkajian na guruta napasangangi makada iya ko tako mitay tinro alim tanra mati ang apay iya ko tako mitay tinro alim nang katama riwatak kalimu na angka masu iya ro alewe bilang ijong kana aji na kumabuko iya ko apay ijong kana aji na nasalay ko tajang iya limu ko patangas atau patampula di na liwangi ito yan na to ampay nakadataw pandritata ya ko pura ipatalo si detaw ni satu alalangan na tapi dega gato muli gang kay makadatate siya gana mati yan na moro taw pandritata ang kakajibi makadaya ko na panipi ko po nga lata ala na alimu ngita nilalatinro na ang kamasuri watak kalimu yan na to makadaya ko mabuko ibilang ijong kana jen tanra yato yan na to nakadataw pandritata yan na to taw ipatalo rin po nga lata ala tapi ang kataw pandritata makadadi na yamanan na cuma memang para lumita paham maka iya situngan na kung Allah Ta'ala na memang itandra tasi dito sa balum na lasungan ang katandra na pagkangka siya gaya na ang kali na manurupahan na linaguruta panguruta hujatul Islam Imamul Ghazali kamakade kolak gairuh na ulo na tawe ya tuwita nala pakai ngaroni to nala tay pakai ngaroni tapi ajan wapak gurumanang itu betungan na ang kamali pakai maka dia nalak garuh na ulo na tasi dia tahu kami nak dia dapat apulos so nomor na yato yan na to ampay Pak Bu nasurut guru ta maka da kapesa ulo mo komelo ko matinro si bawo na de komelo ko joka pasigalulu ya ko de na magaresi tanra yato betungan na yan ang kataw pasigalulu na na de na magaresi pa namo maricha to pa namo pure bokari na re pasigalulu na de na magaresi tanra yato kaya pandrita tayo nang kataw malasa empe ko tolomita taw malasa biasa to na sapuro te ulo na o kupichak ko na imon rin na panapasigalulu nasa ba melo imang kalingi makadamuni mo pag iya ko deno ulo na tawi makadayto pandrita tabita kabina bela patapulos so nomoro na ito tawi ito tanra ji ko to mangonrot taw malasa ito iparhatika ko tolomita taw malasa cumang kami talukurupan na tawi manasa makade gurut tayo na maruto na bulu arafa napat tulit yang isirat al-mustaqim namarak kuway na al-kausar makbila betul sampaja tu tahu betungan naga yan na laritama pasupasun na tawi na di na malampu ingat na kutumita taw malasa na pili ya tu ingat na ipatama indo lima atau pak jaluk ko kadanga na namarak ko ya koloroy namarak ko asara ya tu
Doki asara tu beda na liwang isi dito sampajang ya tu napa guru tan na rekol tolomita tau malasa agay baca dua na surong ang inabita numero sidi laki numota kumbi kalimatin la ilaha illallah wa laki numota kumbi surat al-yasin liannahu surat al-yasin qulubul Quran dua ti bacang ko tolomita tau malasa bacang ni surah yasin atau lalangangi apa ya ko tau mada pa bu de to na mangkilat tu ya tu la ilaha illallah ya ko tau ipamada ya ko napasa na si polo manidena nulle palattu ila ilaha illallah namo kalimat Allah manina poda apa tanya ti di yala ukuran ngale iya tu tau ipamadang pa ya tu napasa ko si polo manima dena na malampe pasti denulle poda ya tu namo makadama ni Allah Allah ya ko ya to maniro nulle dapi dena mangkilat tu pa ya tu la ilaha illallah kemudian surah yasin ibacangi tawe tanya pak bunuh tahu pak mega tahu maka dajung bacangi surah yasin mati matu tanya pak bunuh tahu ya tu pak mega tu tahu maka dajung bacangi sama na melo ni mati yaitu surah yasin syafaat barakat nami surah yasin ya ku yaitu lah sapacapuran nam karena tawe engkai memudahkan dalam sakratul maut kemudian ya ku tanya tu pala sapacapuran na engkai mancaji pak bura di sesena lasan ya na tu kanja sitongan na namu idi konakan na ilasa aja na natawi bacangi ko tulle mo pi baca surah yasin ta baca ya ko meki malai pak donga bacakan salawat ya ko de to tame malai pak donga namu de ta bacangi salawat ya perlu ta pahat to mega tau pak bu bacangi surah yasin tau madangi ya rega tau madodongi de na pakengi salawat nabi mengatakan ketika doa tidak ada yang sampai kepada Allah nah sebab pintu langit tidak terbuka ketika engkau tidak bersalawat kepada aku. Mega tuh tahu baca bami surah yasin dia perubahan karena kenapa pada waktu itu kedudukan surah yasin bukan untuk pahalanya tapi kedudukannya sebagai doa ketika dia kedudukannya sebagai doa bersalawat kepada Nabi kita bacangi jolok salawat apa kita baca surah yasin ya ko aleta me baca kita bacangi aleta namun masa-masa memina sebab itu surah yasin adalah surah tolak bala penyakit kan adalah bala jadi aku tak baca surah yasin patola abala itu sampai nabi tawani-wani itu nabaca surah yasin demin rulep pada ya pa anna surah nabaca nabi tanapa kolagiu surah yasin suratul kahfi ad-dukhan ar-rahman al-waqi dengan al-mulk anna surah demi tu lekui di me baca apa ya kidi me baca na tate serata baca tate talupi na letu dena tatin rasiban ni cuma memang iya ko de tulek baca manangi batungan naka de tulek cicangi tatala nih surah yasin ko ni yumai suratul kahfi wani satu ar-rahman malam minggu ka de na marigaga tasik di siwan ni pastilah tu niya to ko tasik di siwan niya kecuali to maka pala na pala memang namul liulumi na baca de to na marigaga tapi ako de ni apala ka maraji itu batungan na ci dito ka istimewa tu te ko na pala ya to kemudian iya ko mate tahu aga napasangan nabita sitongan na kumala de lasana teta jeneki bi mintu bawang ya ko taung kamala da lasana tita ita we ipamada ta jeneki bi ya namo na reko tau ipamada na pura si madang matinro si paangkat tau makotu pak mandari ki pamadang madari samana melo ni mate tapi matinro mengarok-ngarok matinro nara si moto masesah nasuru to pandita tang katupa dongang ibacang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah natyanni wita gurutta ipasauna pasae ko ibaca ya aja nasauna pasae iya naraw ipake mak baru tapi pule lalang ipake napasa bating maka dita panditate ko napasa bate cidi itu nula ko masuk ya ko ganna idua nula tu ko masuk itanya napasa bating itu aja na pule saliwang itala pule lalang itu barungan ni uko sarat na barungan ito malasay kemudian iya kupure ta jenne kita we natakko mate si dia tahu ya nasurongang inabita tutu imatan baca bismillahi ala millati rasulillah tapi dena iya mananna tahu matewi ibaca bismillahi ala millati rasulillah tatutu matana dena iya mananna angka tau ku ibaca ya tu pak bu dena tatutu matana iya ku guru tak wita nampak guru ngang
bacangi jolo salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ipasiruntu ipak jallo isi bawa indok limai napa ipatapa kumatan natawe indok limai kumata atau napa jallo kumata bion napa itanra ni baca bismillahi ala millati rasulillah ya kuila pasangin rewa pe mata buka matan nasi tengah tabaca Allahumma gafirli tatapu asan atau mate no Allahumma gafirli Muhammad Yusuf asaku nata puto pak masela sikit batu kosatah maka dah kamaki ya natu batu nalite kisi betungan na itu baca Allahumma gafirli tapusan atau mate untuk kode nami tatu tu nasabak makade guru tak ya ko tau makura-kura salawat tu maraji tu tatu tu sisa ya itu dibaca kemudian ya ko cia makdaka ipak daka ili mana de gaga bedana arone makunre pak bu angkat tahu ko makunre na pondre se di abion ajak lalu tetap tangan kanan yang di atas tapak daka ili mana ia ko cia makdaka angka guru pegawai sara ia ko cia makdaka di mana tau materi madarila na cara na lecare-care na syuran ajak lalu aja tasio ina de ko cia makdaka di mana maka daka na pe gorang ta usahakan kita pak daka inapa tatahang tabangan ko do cile tau na jamu talada tabangan ko do cile tau na ya ko letu ya tubangi talapasang ide na pacu di mana tu itu siksaan orang yang ketika di dunia ketika mendengarkan azan dan tidak meninggalkan pekerjaan dunia itu pacalan apa ya kok bang kita wena ini pak pisau jama-jama lino na ya makoko makai ga pak makai ga na le mematoni na pita mematoni po nga ala pacalan no kolino cia madaka di mana tahu pak ya nangka tahu kok bang kita wena ini apa pisau jama-jama na pacalan itu ko mati maraji madaka di mana tu pak ya na tu ampai tau mati tu bang ya mitu ni bangang ya tu na reko cia madaka di mana nanya mako ko apa bu mai ga jama-jama bengkele pandre boleh agak ko mai mapangarengar ni ko bang ita wede kana pa pisau jama-jama upasang ni ya ko takko di ang kagagay jama ya ko takko bang ita wede pa pisau sinang pa jama-jama ta ya ko depe talo masampayang tabali bijolo ya ro bangi pura pita bali bangin apa tapatar ko kami tapatar jadi di sesi na tau de itaw le betungan na tapi sitongan na parenta na agama ta pangubina itu po nga lata alaloki tapi ya rutay sa liwang pa manunumong kapawita malada o kunela la masigi de mo pa na mainga tukang masigi o kilantay dua mabete le yase batayawa de na papisaw may ka magi pa de sang ko kampo te ya ko kampo ku ya magi na koro rata-rata tukang masigi de na sampaya Dewi sengkok kumaye Pak Jama Manara mendre koro copo na Manara lena pendre ya ro Manara ro latu korea se bangite na puta mi ro corongi na boko na de na maliga de na no Pak Jama Manara ko masigi ya majama masigi non ro ye dosa ya ro Pak dosa lupa ya ro sitongan bolana po ngala taala non ri masapadalle angkai pangobina po ngala taala no ko ni bolana na de na jamai engkau pa yase na yaro kilala masigi ito engkau pa yase na pak boleh tahu mate mega tahu ite ro pak boleh tahu mate na ule tahu mate we tama ilala masigi na palen na tahu mate we na pamasu macurita masampa jate lalang salaro angka mako apa debi sa engkau kuye tahu mate na ule pangaja kami na maraja ko sidapena do chilina monro alena ule tahu mate we na palen na kilala masigi napa masulo salio macurita masampaya telalang salaro ini luar biasa ini pak ya ku yase na yarong kamu pacidi dosa yase na pagawai sara mapangiwango kilala masigi yase piyeto para luki matiga yan ang katao ko to tapi insyaallah dito gago ko may kampo to kumiro kampo na tayo kaya kung kapadapadan na ito ko para luki matika aja lalo alena patimpa baraka pak buka minasa pangulun na si di kampung nan niya pangulo pak dongan na si di tautas isa na kampung isa na wanuay nariko yeto si sala di na melo tujuh pak kalinong itu pak di na melo tujuh pak kalinong betungan iya na iya tu ko tu tau manguloy na mapanguloy na lori po ngalatal ko manchaji mang alena kap
pangulo itaw sampajan alina pimping ko tu yan nasisala te ko tumaraji pa aja lalo palagi makokoe makai masalah-masalah biasa mubah di kalangan kita. Kemudian ia ko angka perlu ki paringaran ia mega langgari narek ko iwalung itawe kada wita mega tau pak patamay pakaian ihram na memasukkan pakaian ihram. Ia ro biasa tau pandrita ta pak bu dia nalarang ina sabak magi pakaian ihram dulu memang kaci na pakai tau untuk baju ihram itu kaci memang tau. Dan ia ro nala na cara inapa nala pawalung dia na marigaga. Tapi ia ini pakaian ihram yang lengkap itambah yang ipawalungnya. Ini yang menjadi masalah. Ajak lalu pak bu. Ya lalu Abu Bakar rawatun na iwalu nabita na sapuru iya tu pawalunna lampana pawalungi na kita orang kong kapita silam pamunro ko tu na sapuru iya tu nalagay iyo pwede tambay wita rutama wita ro pakenge pole na pake wukuf di Arafah ang kabesa o kina itul kursi iya ro napatama aja tapatama iya bagi laki-laki surban aja tapasarubang Pak Mega tu tahu Pak Bu pasarubang aja perlu ki mati ka utama na to ya romega wita ko lakay na mati madari malay rabay na situngan na ya ko anjuran na nabita ya ko lakay mati masarolat bi inareko bayne na muji bagyatang na to aja gaga jolo to tapalaba diyo lakay na nali na muji bagyatang kung kamu pi bayne na alin na tasuro yami ko si balikan na bayne we mate yat to si lakay na aja tu sinale na muji bagiat tangi ko makadaki magi ni atian namu ya dito isang kemudian larangan ang kataupan rita tawita may gaidi ko kamput ta jamayaro iya ko yakka itaw matewe madari gere ramanu munrin itu banyak aja ta jamayaro aja tapi pisawi aro jama-jamange nasabak memang itu dilarang. Jadi mancaji masalah biasa nasabak ya nang kerita tau jami jamatoni. Aja ta jama ya ro. Kemudian iya di pakali kalabonge mandari tong ka masalah korokega pacalori madari vitero sallan na calori tanga tawe pak. Ya ko sallang aja ta calori tangi ta calori watang. Ya ko salat tapak biringi wata calori na wirine wata kalabong itu yung ritari calori na ya lalu ko ita ko kuya Aceh pak dan ya wirine wata watan na kalabong yung ritari de to niya risorong ya kicuku kita mati din napita kalau di Aceh itu din napita tau mati itu kicuku kiyawan na sabak wirine wata kalabong na watan na sisa kalabong yung ritari de to na koro pasana na mita ya miri salang itu tapak biringi watang ya ko calori Yahudi itu na pun ritang ita we iya ko nasarani na pabiring kita morang iya di salange ipatama pulelo tangi titime man napay patama aja tapalengang itaw ko tapatami tapatitime man inapa tapatama pulelo tangi tapang kangulurijang tapatitilawatang iya ko salang iya ko Ahmadiyah mang kangululotang itu bedanya jadi tapang kangulurijangi kemudian nang kato biasa masalah ko mapasuru apa angkaha deto je nakada nabita de na wat di mapasuru makadami nabita niga de na pura si bawa baineno na wani masih bawa batungan na siapa yang tidak sudah melakukan hubungan suami istri iero nasuru nabita mapasuru batungan na iya parentana ya desa isitungan na ko hakikin na melo ikaji iya ko puray imange namu pura dio aja na ya tasuru yang pa si paha bawa ni di puima to si bapukate nakap di puima maka de na cede pukate apa hagi kada purai aja na pausi tapi maki sitongan na ia tu mapasuru tanya pegawai syara itu sitongan na suruh orang dekat yang bisa kita suruh guru ta Ki Haji Abdurrahman Ambodale ka guru ta jipatahu di pasuru guru ta pukali ternyata pegawai syara pasuru dua telu tau pandrita tak mati rata-rata kotannya murid macawe na anak na
Itu ampai napak guru mo nabi ta baca nama pasuri bismillahi ala millati rasulillah. Ya mesti baca. Kemudian angkat tu cek ko anu kalabonge pak madari tu pamula kalabonge de name mega tau de name pamula kalabong. Denisan. Yaitu biasa mawatato itaja maka de ini ganapa dipamulai. Tabacangi salawat napa tabaca Fatihah bismillah ki tabacangi salawat napa baca Fatihah napa tapamulai. Iya ko ceki ko na tuju buku kawita na pak gurong atau pandetata maka daya ko mompa iki buru ko tu batungan na mompa la dan iki buru nama cipi on rongi palawangan na indok kajewi si bawa jarindok kajewi ipulai sadang de na tuju buku ya tu de ga buku kutiawan na tuju ko ya tu yun rima pamula ko aja tahu palawangan na indok kajewi aja mun indok kajewi tata tu batungan na palawangan na ipulai sadang no irwita na pak guru ta biasa na pasangaro maka da iya ko mapamula kalabo ko na mo kita orang yang angka buku tahu na tuju yawa ya tu mupulai tu de tu na tuju buku ko itu cara nako taruni upak guru toh betungan aja na si rupa mitok jamer. Kemudian ilalanna narik ko ipasuru itawe angka tahu maka da pak bu aja mucenga iko tahu mapasuru situngan na ya mimpai na tece nga apa ang kaitanay puray kaya nabuboy matuk matana pa na nga kaya letana ya toro ita pak buku lamma ita we kupura ni lamma ang kataw ita taw ya romandari lo paratika kalau kaki bure pak japu ba mita na mali bunapa na dempora na lala matana desa kada na baca de na japuba mero tane nak dempar ngilo koronita nite mak japutan atau nataro koro kata lu mak japuto nyale na tapi mabele nak dempar milo koro padahal itu ada doanya itu minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kenapa 3 kali nasaba minha halaknakum polo ko kutane ipancaji ya ko yala pamulang ya to na tu ko ipampeng itawe ko kunyawa kalabonge nama pasuru tapat curang ipasyo na yase tapat curat tu yawa tapat sigesay aja na si bawa tanay napa taleta no koro deni panrengang yawana sadana yung ritaro si bayawana pilina itu jadi yana tu katutaw patama kusumpan aja tapatama kusumpan jadi kecuali laidoni tawe biasa oki boleh pasuru ya le memang itana ko kiburu napa na pasuru tawe tapi engkau tahu kita letu pikir buruk na uka ipemat tapi ia kotannya aja na sama solang betungan na dikhawatirkan maka dah hancur watakalina ya ko utumui aja tabdoni aja tadoni engkau ko kampungku ya pak bu namo utu jenazah na tahu idoni itu yang penting maka dah arungi pasti lah idoni aja lebih baik aja tadoni ya minawat ding idoni tahu pak ko dia na utu jasadnya dan dikhawatirkan masolang. Kemudian yang kedua ki buru itu lilabu pak mandar itu kau ki buru memang mawe dena melo tulikawa mi wujue ya na tuwa dingidon itu pala ba wita to pandeta ta je ko kero paralu matika kemudian iya ko ilamma itawe iya mega to palanggaran ko ita tentang masalah kuburan mega tahu ita makadai iya ko nabita na surangi iya ko sibawa ko jana setamari lalanna ki buru aja lalo muidangi ya kodeni palena itu aja mutuda mega tawi talayolo angka pamalada tuda langsung kiese na mesa larangan nabi itu bikine angka ilat biran ilat biramu tudangi awar ramal dua macolo wajuji lolongoli enandra pine ya tudangi mesa to kecica pak bu siksaannya itu luar biasa itu batu ki buru cuma mega mita wita nasaba ada perdebatan ulama maka dak gaji naten nabi itu dangi iya garo batui macaca emendre atau iya lapae nasaba kang idi maka dapat dan rimiero tania ya iya mitu biasa batu ki buru itu tetong ya tu lapae ka pak dan rinami ina tu nami ga tau biasa mandari tu dangi tu pak dan rina tapi ya wita ko guru ta Imam Syafi'i maka dede selama sia curang yoko tu ya mana pak ya ko pada kada boleh alirin na miyasa bola to ya ko pak dan rina tanya bola jadi ya ko makadaki ya mirot tatonge pak de mito kata tudang itu tatonge pak nana to dori na keto mena tudang betungan na namu ya tulah pak termasuk itu aja lebih memetika aja tudang itu situngan na larangan-larangan aku tidak laki buru ya tengi masandala ya tomi ko ki buru pada ko Madinah Makkah
Iya ko kiburu tapan no sarri opo ko mapacing aja ta sandala tam tapi iya ko pan no sarri ta khawatir kang maka dana to do ki kenri je me patappa je bitaki na to do pak marupu ya sandala ni tam itu dek to tunai yang mana larangan ngewat diberlakukan selama angka aga-aga dikhawatirkan malah dikhawatirkan bawie lagi pak haran halalaka ngagamata ko mati ni kudenian itu kaidah agama itu. Jadi terperhatikan ya roki buru ya ko mapacingi aja ta sandala tam tatari sandala te saliwan apa ki malala tam lalala pingka pawita malada mako ko apa no lalalo ni tema motor palawangan na batu ki buru terutama itu Pak Tasye Pak Ganderesa itu koki buru no lalapok na paliko-liko ko tiese na meseng kalalo na pajampingi Pak. Ini luar biasa batungan na dosa lupui para luki matika. Ya tuki burue naten nabi ta ya julekai itu naten nabi ta ya julekai itu. Aja tak julekai. Tapi ini ki buru ta memang dia tarator maraji. Kemudian larangan berikutnya adalah dena wa dinaliwang mutu itu batu ki buru. Aja tapaliwang batas lutut orang dewasa. Itu larangan. Engkabo nagoluta ki Haji Yunus Maratangu baca waktu kulo-kulo ka utara. Tu naramalangi ternyata ada larangan Nabi. Guru tani besa Pak Ki Haji Bakri Wahid uang kalinga macaramangi maka dadena wa dingnya tu batu ki buru naliwang mutu tapi denang kau lolongan ngihat desa na jadi dewa caramangi elo mana ko ka utara uruntu kita na guru ta Ki Haji Yunus Maratan ternyata memang di situ ada penyampaiannya bahwa tidak boleh melewati batas lutut orang dewasa. Sinangi pe kiburu ko mak kiburu mak lapa dengan baki itu denali wangutu memang batuna telapa mi kan artinya na patitin batuna nanya di batuta mako ka batu kiburu tadi nali wangutu nali wa haulu ya aga sesa ini aga koro penjelasanna bita guru ta koro kita na makadai iya ko naliwangi utu iya tu batu kiburu iya kong kay matu Ya'juj dan Ma'juj itu masuk iya tu nokdu dia akan mencabut itu napa syudui nale isa na yaitu napa nasuruh Dajjal patuh karena kemampuan dan keistimewaan Dajjal mampu menghidupkan orang meninggal itu dan itu akan menjadi musuh Islam. Ia para luki matika ia robatu ki buru Pak para luki matika memang ia ko idi boleh memang kakap kita perhatikan tuh kadang maga memang percontohan yang diberikan oleh orang-orang Arab itu memang angka dia ceruk itu nasabak memang ada sunnah Nabi di dalamnya. Ia di ki buru tapak ya kumatandri to bangga angka pamala na bangun na tembok ki buru na samme na tehele ki buru na aseraju ta 10 juta kosok na tapi aku masumba aku masih di masa bumi rupiah angka mako apa aroge ngalopo itu Nabi melarang membangun kuburan aja lalu maiga tahu Pak makada we pada ku ya be bawang itu matoy na rekodeni samme ki buru na jalalo justru leses sai tahu matewe tu na rekota samme itu ki buru di Syria itu ada penelitian ia tahu pure di Syria ia ko tahu pure isamme itu ki buru na tasamme itu ki buru na napat tingkat tena samme tulangnya itu akan keropos pada malam harinya. Padahal dia nak kedo tanah, dia nak tandra tanah, tapi mana kaburu kor dia taropong itu di Syria. Ini dikhawatirkan Pak Bu. Jadi perlu kimatika, mega tawida Pak nasamme ni nate hele ni naga ni. Yopo ko Jawa kiburu wali magi nasamme ngite yang pai nasamme ngapa ia Jawa Pak, namu ya tu tanah nak kibure nanreto. Pengkultusannya tinggi. Tapi tanya kibure nasamme isaliwan nah 3 meter atau 2 meter itu di luar kuburan natahan apa na tembok apa na tutup magi na sabat na kita orang ina rekonale tanan itu na bawe lo bolan na capu tanan itu kiburu wali kini dia na pakai itu tahu Pak magi nang katau jagai yo ko tu yampai nonri ko tahu nonri jagai na sabat ni nau tahu tanan makir karena pengkultusannya tinggi yo video ko kampo tadi toga mulai makor betongan na loki buru Pak ya je ko nabita melo ya curi masyarakat buru mawata-wata apa ya nabi tanalo masyarakat buru boleh pikir buru apa lo sampai jam subuh ke subuh Jumat jam 2 jam 3 malam itu ke kuburan tete apa liwan apa rewa subuh namu imat tami tahu to komainya memang karena kenapa kada macawe memang macawe boleh bolana nabi ta
Magi nasabah memang kuburan mengingatkan kita tentang kematian supaya makan jai tapi itu sampai makanan bita makan jala da iya tu boleh macawe boleh ki buru nama beda boleh masigi makan jala da kong kabola pak sidap pe baki buru ki buru batala palla iya tu bola makan jala da tu talilali kong katau mek bali bola nama kor kok kaidah agama iya miko pak kita tahu dino mi tahu apa minta setang magai kaedana ka makadami na bitte kumite maringara ko loko matengang ika ko ki buru ita de na lappa paringarang loko matengang na sabari na makanja tappa ya kung ka tahu to lima ringarang ko matengang pa bu sitongan na itu tahu itu makanja tappa na itu ko to lima ringarami te loko matengang itu ampe yang katau pandrita tamita patami si dilalam maka dia komelo ku husu masampaja ya komelo no kata bere akadano atau kanyati makariya na sampajaku pacapure kupure matu jamu ya mate na makaja tu sampajamu yang kawita male si dilalang ngero itu hanya pengantar kehusukan ya tu si komacawe pole masige bola majaya tu kong katau mak bali bola masige majaya tu magai nasabaka lupa bamino nata masige makura jongkana jena na jongkana aja bilang untuk lolong nggak deceng kecuali meki macan neto meki makalu jolo mulai saat dia napa saya napa rewa pe mata muhajiri atau loki masjid raya napa lo muhajiri pe masih tapi sitongan de na koro pahan na sitongan komi kaji hakikin hade saya pada na koro iya rumah cawe bolana asija kilau apa angkatoi tatallu pasanna nabita maka datallu pasusu dosa mak jenne riwat tu macakela data yang kedua mata aja sampajat berjamaah menunggu sholat berjamaah jadi itu perlu toki makanya itu sitongan nako depan natama waktu pak makada tu guru tako patah saupu tu makada ya kong katau bat pitai nalo masih tahu kutu ya tu rata-rata budi magi nakada tahu kutu pak yoli pinalo kako bangi teh hayalah salalan itu masam pajang elo ni tahu kutu itu pak yoli pinalo yo po ko de panabatay na lo berarti tau malelang iya na tu tau liami mati cahaya na tu pa ako sorry monri orang yang ketika yo po ini mega masih sa lo tapi monri sa liyo macurita kama pitay na tama angka pamalada bani tay na tunupelok mo pa nasa jo na chapu iya betungan na namo kama tay na sa cede-cede pi de mereka kamasabo kone gara-gara pelo na terlambat sitongan ada na terlambat lo masih jasa cuma letu mi macurita apalagi ko jumai pak panolak dai tu mega de to kang aroni mega lo mak juma to idi makun rey lo matoki mak juma sitongan na itu jumai pak bu rogi makun rey sitongan na ko din na lo mak juma rogi na saba angka pahala din na lolongan maka datu nabita ia tu sampaja peralui palolo dosa ia ko suju iroko ia ko leite mak berejama layale tu dosa no pongalata la napatada ngok yese na uluna ko se na pundana ia ko roko isuju la sampaja tak den na ia tu dosa pada tak den na daungi poleritake na jui ia ko angka dosa denu le tak den ko sampaja peralui okupi sampaja jumae na laga ipo ngalata la pekoni di makun rai kalau dia tolong mak Jumat kan dia nak lega. Makanya wanita itu ketika dia sholat Jumat maka itu adalah pengganti sholat duhur baginya. Aja nata sampai jalur. Jadi itu kalau ki mak Jumat tapi ya komiki maka dia Aisyah ya komi tei tantangan nama kun rei sangnya makun rei mata pak konur le mewe lo suruh lo mak Jumat. Napa mak beresal lepak katok bena tinro tuh. Dengan komite tantangannya itu luar biasa. Jadi aku tuh memang Pak Bu, jadi merepa elo mak Juma di makun relo ki mak Juma. Apalagi kalau di lantai 2 itu, kamu lantai 2 nama sige makanja atau imun resisan kanja loki mak Juma. Yo poronewi kan manasah. Memang iwajikan ya ronewi. Jadi di ronewi ya kongka arone sallan nasa ngalena na capa ina dan lo mak Juma gang katalu Juma kapere itu. Itu pesan Nabi itu sudah kafir 3 kali tidak sholat Jumat nek manta sapi termasuk dia nak Jumat kung kami lo masih dia na lo kami ko mak Jumat itu pura pi makatok batana lupa tama termasuk ya ko perlu ki matika mega pelanggaran Pak di lalan agama tak ada ya capa kemudian
perlu tu itapahan na reko mati tawe makoro Pak Bu aga sitongan na perlu pasadia apa ya je tu di tau matewe Pak Bu de gaga tau ganna amala na de gaga tau ganna namupik ko de chen na tawe namupik ko e ganna mala na ya ko melo ki reking ina di baja tu tite kare iya ko miki pasitimbang iya ko ibadah sampajang ipigau na siya jami masampaja jadi je na ganna do japa si jam tidak bisa de sampaja loro patan rakang 10 menit sampaja mangaribi sampaja ngasra ta 10 manami menit sampaja subuh dari menteta ko malampi-lampi ko kuluan lauto minala pangupo ko subuh malada pa maponco ya ko 5 sampaja loro asar asu mangaribi ise artinya duhur asar maghrib isa subuh ya ko 5 mi wattu nata 10 mi menit masampaja na tomade ka 50 mi menit na 20 pajat ya lengi wattu na denagan asijate 20 talu ja 10 menit age goreng na yero melo ipake tama suruga ya kon nang 10 na taong umuruta 20 na taong 10 taong de na wajiki sampaja ya ko apa ya na 20 na taong umuru na ko pinalati ni 70 mogo niya tu Pak ngana marajin ya ko masampaja mi mananunga taro ni reke nga 60 tahun ya kon nang 10 na taong umur ta coba gare masampajang ta 10 menit berarti 50 menit 360 hari dalam 1 tahun tak kali gare siagam na denagan na sitaw umur ipake masampaja law ri pongalata kon nang 10 na taong umur de pigaga dosa e Pak tolo masigi e malala de na paji curita jana taw to masupole masigi to malala rewa macan ni je bilang pilang tapi langi pau may gawita makoro Pak mabilang pila sa ibawa bilang pilangnya macan nema tu yero tapi nam itu janu na sama mana ka macan nero aga na po yero bilang pilang yero macan nero ini betungan na perlu kita paham kada memang mega tahu Pak nakatan nini bilang pilangnya tapi dia nasi kiri maki gua dosa yero tapi aja to sih tak kada aja na tu itu mak bilang pilang maki de risese na tahu tasaleh dia na pergunakan yero jadi ke iya koto tu Pak na bilang ngero agay mi bawa na pasiwala kang ipuang Allah Ta'ala napay nyawata bawa din na nagarna siya gaya sumbagang ko masige Pak siulang siya ga di tatapas sulok ko di ceng siulang ta coba gererekeng kira-kira di tau sogi tapas suga si 100 juta siulang dedi din nagarna si 100 juta sumbagang ko masige siulang siya ga Pak bere na pong Allah Ta'ala aja na jo na warang-parang nyaway bawa melalui Pak oksigen basi ba nitrogen ya kuya melo Pak ireking siya galin nyaway oksigen si tambah nitrogen siya gay ganay pake ya ko melo iwaja Pak si 172 juta sehari semalam ya ko kalisiulang 5,1 miliar 5 miliar ya kuya bawa nyaway melo yali Pak siulang na de kataw sogi mule wajah 5 miliar Pak na tu siulang nyawa bawa de piga pa kita aga nilaw po Allah Ta'ala nasuruh mi lo masampaja nasuruh mi lo suyu masong palori alin na saba adi cingata ya betul nilaw po Allah Ta'ala perlu ki mantika ya ko depe na ya Romelo Ta'ala ukurang ang kamu pa iya di tu okolino pa iya niga ya kareso nga sitongan na ita taparewa garela koleta niga takaresong makareso ki aswan ni niga karesong alewe baineve si bawa anak telu makadami sa keluarga yeria karesong alewe baineve anak ang kawaram parat tamayga taulle ga jami tasa dingiro ko tomate matu nengerangi anak tabananunga tulle ga jami belum tentu tapakuli anak ta ko jupanda Pak Bu ko semester apa nila yase yami itu biasa ko sila lo na ikiri na marepa matalipong ya ko semester apa nila yase ya minatalipo ko chapu iduina ya ko din na chapu din sila lo na pure ya kiri nga matalipo kada latu ni mak din na natalipong ya tu betul nga pada ko nalupay ki tumupi mana sa jarak kampo mi bawang ya ko mati matu tule ga jami maka da ningerangi anak ta nilodong tule ga jami arugiangan na tau matoy makareso aswan ni nak dojay na reke waramparan na untuk anak na mati degaga na bawar rewa arugian si mata Pak
makanya upasang iya di angkai hadir oke ta usahakan ni maki bawa wakaf ya kong kagalut ta si dihetto na 10 galut ta sampai kami na mabicue tali wakaf ya minta kepala kantor urusan agama tanda tangan dengan imam desa, kemudian ada saksi talingnya rasul sininna penghasilannya ya galukku mabicue patama manang ku masige sebagai wakafku mati nalupai ki anata angkat lolongan na dito itu nasiaga na dito niya bere manang oto maka kanja yan lipa dega katay pasilam ma oto na bola maka kanja baineta igan na ulawat talyangangi pada mi makunri magala mapasipulong ngalawang na tu kuliman na menre makamaloli suaga mena liburoncho mi maka tu kuliman na cicin na panno jarin na kulay buting ni sesa ang kamako para luki matika tapatamay mamin ako masigi ito asang buya ko 10 cicita na mo tu dimi pitu garango ko tu tabalo tapatamo ko masigi talangi koran na baca ito ka malolongang apalang itu wakaf itu ya tono pasagang anak na alina almarhuma tausakan ni pabong kamasigi tamachawe talangang korang tomatota namuli mami atau 10 tapatamo ko masigi tauki okoro saliwang Al-Quran wakaf aja noko ayat tataruk ipakodi ni saliwang kemudian ditulis di situ mohon dibacakan dan diniatkan juga pahalanya kepada almarhumah ia nari baca Al-Qurannya ka dia ko anak na pak bu ya ko 10 Quran na lina patame dia nulle anak na itu mengaji maka sama 10 tapi ako tame corona baca itu Qurannya pak itu mendapatkan pahala itu luar biasa itu apa ya ko ambala wita mandari panitia na lulu mi ambala na taruh ko budang dia na paki itu ka dia nakya pala ko makomero salama ipaki pinapawa di makya pala ko kumigudangi pak de gagagarang kami munroy itu betungan na sujadange jaran juga kita pakai nasabaya teh helik na masige mangkoka pak makanya mana nih korangi miwat di talengang untuk masjid atau ia kotannya korat talengang tatanggung irekan ni listrik na masige jadi tanggung makanya jadi sitongan itu pak bu ta curu-curungi betungan na makong katau sogi makadaya wajah listrik na masige ya siulang kami siula pak bere jamaah eta suloi itu amal jari itu luar biasa itu ya ko dia tule makan masolila den ta 500 sabu ta 700 sabu wa akuana tali tapatama ko babana masigi o ko narosa den na pintu na tataro tapatada ngo ko wa aku nang ka pa beri jama madak kanala ini ka baraka ya tu 40 ada 40 malam dia capu tu kota na ya mi ko ko bulo rondang yang tataro pakanda mi malai mak doja desa ya pokok lobi mas sampai jadi nama digaga je kami apa mega wita tahu pak aku mi bolah rondangin ataro sumbangan na jaramu patamo masigi ya to pantita batongan na upapahangi ki maka daya to sitongan na pakasiwengi iya kami na makanja ya kung kapakasi makoraja na tapatamay ya makanja ko denis sang itawi to ko amala pongala taala pareking ang aja na nataw dino reking ang kakampung Ulawi pak sumbangannya luar biasa di bulan Ramadan itu 1,300 juta si di miliar 300 juta lebih itu di bulan Ramadan itu nama raja masigi na teh itu luar biasa ete ko masumba na prikompi midina tana ko panite maka dasya kana sede wisang dia bu bilang uja pubami to na di pa bilang aja na tatepuh yo video ko may pa ko masumbang ente na pa 3 juta dia akatal tapuh tasi di kampo tau misang isumbangan ta dena salah makanya sa pak makanya sa dena salah betongan na dengan niat baik tapi pasting kamendre ukilalan natin na paswe dena paje balisi maka de akasi cek de ulumu de ka sumbangan ko oke tapi iya kode ni risa pak ero betongan na pongala taala pareking luar biasa itu namanya amal ikhlas nah iya ko amal ikhlas na punay tawi na pasangi guru ta Abdul Rahman Ambodale maka iya ko amal ikhlas na punay tawi na namo otomogo na pala dito namo way manci binsito ko amal ikhlas na punay tawi luar biasa itu kung ka amal ikhlas na tawi iya sangi amal ikhlas pongala taala mina atanisan baka biasa taw makasiwengi denisan iya guru ta si Muhammad Nur ko biran pa bu biasa ko witer ko motoy masampajampan ni
iya ko tate kabiasa tate asyarana tinro tate 12 atau tate 10 si di moto di masam paja sunna iya pernah aja masam paja sunna aku masalah itu aku masih aku subuh jam 12 itu sudah bangun sholat sunnah ya pernah aja nari aku masam paja masalah itu aku masih pajaton tapi utane maka senraka sampai jam penita sampai jatah tahajud maka dia urut taruh rakana kak wah sampai jam witirita nasa talun raka aku masak nah tate 12 mu pito to masam paja tu nade repa nama kade guru taya ko sampai jatah hajuku balala naliwang ina arwara kana bahkan dena mona kada guru tade nang kana liwang arwara kana sampai jatah hajuku tapi ya ko sampai sunna mutlak na guru takuan ni itu deni sabilan biasanya sampai sunna mutlak sampai sunna mapaka cawe ale lori pong Allah taala tak don raka nania kami bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah ia naron ada api subuh tak keruajan na asirajan na masampajak kuan yo pidi yulemu arwajan na tapi tinro mito to na yulemu nyero o koni sitongan na monro tapi itu amal ikhlas betongan aja na ni ko reking maka da siaga egan na de na terbatas ya pak sampai 1000 rakaat tidak terbatas dia ni sabila urta maka da sien rakana sa de bisa ujama bami pong Allah taala par reking yer tu luar biasa itu pakasiweng kemudian iya wita guru ta ko na pasangan ya sange pakasiweng yero na sorangan ya wita guruta na surongange ya ko pakasiwen na surongange maka de guruta ya ko melo ko masidaka usaha kang ipasidak kamu ke usaha kang ipasidak kamu de misangi jumalan lo ko tawe merosidi kemudian nomor 2 usaha kang ipaganjili ko pasidaka ajung paganna baling betongan na ya ko tallu tau maling cidi atau 5 atau 7 usahakan kemudian ya ko ka pasidak kamu nang kamu cinai pasiseli si bapong Allah taala kegayasang ya kung kagaga ta chinay okolino ya kumiki masidaka tapodangnya rote talengi maka da tilaw doang nga napabuli po nga Allah taala minasako ya kuyaling ya kung kagaga ta chinay pa ya kumiki masidaka tilaw ya tapodangnya taw talengi maka da milaw tulong nga tilaw doang nga napapuli po nga Allah taala katako tapi pasan na guru ta aja lalo milaw ko waram paralino aja lalo milaw doang untuk lino aja ya ko akhir aja mangingin milaw yo pwede si balikan na to kemudian apa sang guru ta macina ko auto nak macina ko motor o macina ko bola aja milaw melo ko manyuri tarala balu mo mega dale mo tama aja milaw ya pasan na guru ta coba gari buka ipak dongan na nabita tentang doa doa na nabita tentang rezeki dunia tasakpai gari angka ka baraka dale itu si bapak timpak baraka si bapak timpak dale yaitu nilau nabita untuk penambahan rezeki riskan wasian asage na nga dale tabukai gare tapi ya guru ta demento maka aja milawi tapi napasangang ya kung kagaga mo chinay chidi na milaw kung ko mangilaw chidi na yan na to ampay ka kuncin na pak dongan na guru ta yare upake pak betongan na alhamdulillah kabaraka na melo kak pak guru ki tentang masalah pak donga dale maka de guru taja milawi ko pak donga dale aja milawi nak magai nasabak ternyata ya tu pak donga dale maka dami na pong Allah taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal asabi lasadid tugasna pong Allah taala ya naritu na tambayang ya atannya ya syukuru kewajiban na tay syukuru de nang ilaw dong kewajiban na tay syukuru ya na syukuru mo atay kewajiban na pong ya tambayang itu intinya la in syakartum la azidannakum de nakada syukuru ki milaw doang makanya pong Allah taala syukuru mo ko na ya tambay ako ye ko dale aja tilawi ta syukuru ki bawa ni nalengi tatamba tu emarat jimita napa pasan na guru ta ya kong kagaga mo chinay na de naganna di mo sumbagang ya tu kurang meki mali motor 10 juta din na motor na 2 juta di tata sumbang si di juta ganna ya tu maraji pak buto tapi dia napahang kita we kali-kali na po nga Allah taala dia napada kali-kalita makadai ko agamata makali-kali angka di mo 10 sabu masumbang si sabu 10 serasa bu jajin yo po ko di ang kadita 10 sabu ya sumbang si sabu serama ni sabu tapi ako po nga Allah taala 10 sabu di mo masumbang si sabu upa ganna ka ko 10 serasa bu
Magay, manja bil hasanati nigi tau pigaw ci di deceng. Nawalay po nga Allah Ta'ala 10 deceng. Iya ko sisa buta pasugan na 10 sabu. Kin rimon ro pak doangan nge pak. Iya ko tasumbangi sisa bulala dale iya tu. Pak doangan nge tilaw ginata buka pintu na natamo ko ini. Tanya lala dale ilaw doang. Tapi pak buka pintu dale. Iya lala dale di makiboy tanya po nga Allah Ta'ala. Iya nang kataw makutu makbere makutu ruti dale natama. Tapi ya kung kataw magala mabere na panilaw ya ropole ripo nga lata li paturungan itu. Yaitu kuncin. Tapi ya kumilaw dongi angka pak dong mo ponco lada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Si tahu nga labi si bawa guruta na panalinga. Yan ti baca pak bu. Kuncin na megay di pak tali na ya pak dong ngi mara. Ya ku baca bangi pak magampang. Tapi tali na ya pak dong ngi mawatang. Rabbana atina fid dunya hasanah decengaganna dino tilaw tapangulo ko pong Allah Ta'ala lepang yo koray tapataru. Rabbana atina fid dunya hasanah decengaganna dino tilaw aja tapak ganna idua iya ko ganna idua maka day guru tadi na tarimi pong Allah Ta'ala nasabatan niya taw mangilaw do ko napak ganna idua pak dongan na taw mangwami iya sang taw mangilaw do pak na rekoci di mina nailaw iya ko mangilaw ki ko tutilaw fid dunya hasanah decengagan na dino tilaw yan na to tilaw wa fil akhirati hasanah tilaw yero decen na dino tilaw nancaji decito ko sorimondri ya kung kana tamakadatal nga motoro pasti tatanay agami mugorang ya ko atay na ipuyo ko po nga Allah Ta'ala mesti mapanguloy atay makada padecenga nga okolino na pasalama ko sorimondri na sabak witaw ya pinarakamo yan na to si sambung yan ang kataw milaw do legyo ko pi dunya hasanah letyo ko pil akhirati hasanah di panalolongan ito intin na ito magi pak prakbana atina pi dunya hasanah tuli capak na pak dongang inonroy salawa menito mondrina si bapate din na to ka pak dongang mondrina yan nakada na imangi rakbana atina pi dunya hasanah taja ni pate mondrina magi na tuliro patutu na sabak ya mitunalok kolino ya kung kawaran paralino te chino ko nito tilaw tu deto tapi sitongan na guruta makara aja je milawi tau makura sukuru ya tu milawi je padong kolino ya ko sorimon reja mangingi ayar kunci na tapi angka pasan na nabita tan lupa tu lebih jam ini yang terakhir lebih nak si jama bicara angka kata ni masa telu ko tulek jamanya pakai tau pandrita ya na pakai guruta ya komelo ki lolong ya sangi amal ikhlas ya motal dewi nomor sidi ya kong katau mulle wajarang inran atau makin rang luar biasa bali bolata macicil motor na di palet pa makadami tundo maka tunya nyawami ko se napay ini man rasa-rasa ini luar biasa pak dia napahang itaw pasidakka kami namatan rewe kedudukan na dibawa dari keikhlasan iwajarang inran atau makin rang itu luar biasa itu nasabak si iya tau malakda butuh iya tuh tau bangkaro pak iwajarang inran luar biasa itu dena paja ni ngerang iya tuh dena paja ni lodong sampajan na tau angkay inran na pak malakda mangulo pung Allah Ta'ala ni lawal leng itu kehusukan na si bawa atau digagay inran na leng tau pure na kan na musibah mangilaw do masampaja law ripong Allah Ta'ala lengi kehusukan na si bawa tau de na kan na musibah leng makanya musibah itu nakka iteloko tau tatambay tapak na apa mema kupure na kan na musibah na sabara leng itu atin na mangulo ko pong Allah Ta'ala pada ko batu ya tu tapi ko tau de nang kan na musibah tuliyale midale biasa takalupa ya tu ini luar biasa pangkalalu tau masampaja pakada tajang acina pa masampajang apalagi ko tau makbalu na mega pangalli hais makbala jadi ko tule mulai ya pak wajarang inran atau makin ran yang kedua wala idece tau mapeja ela koriko ya kung kabali bola mo mabasa atika ko ya kung kabali bola mo masike sukuro ko pasan na guruta ya kung kataw ko tu pasi de kampo misan nang kapabolo ko tu nang kat bola lobang na taw makat di manang itu apa ko tu ali talilale tu bolang itu tati bola talokor talomak bali bola taw seke magay iya ko taw seke iya mak bali bola pak taw maki buah de ceng itu iya ko taw mabas sa iya mak bali bola taw mapasi wala de ceng misan
Ya ko nalengi aga-aga tawi ni wala, to ipasiwala mi deceng. Ia minasapai po ng Allah Ta'ala orang yang luar biasa. Kaya majai masik ke itawi na mabasa Allah rialina. Kung kabalibola tayo dilong balika mapala man repite na pangka. Ang kamu tapi marakapan ni pitawi. Yoli makadalong balika makatangaji angka. Pura pijama-jama nginapang ka. Tapi iya ko tokong kataw makoro pa iya ko noliki asijasi sangila. Pi maraji to. Maraji pa. Kemudian yang ketiga, oto ko makasiwe riwat tu mamana tinro na tawe aja misa ni siaga pasikio kasiwe dece mu pangolo ri pong Allah Ta'ala. Ya talwi. Maka de nabi ta ya kumulle jama ya talwi ya dahuluna aljannata salam tama ko suruga masagena lalangi molat tama. Demu antari tama suruga. Betuangan nasoy bambako. Gaga masagena namu mi ko lari, mi ko lupa den mari gaga. Apa magi makuram itu tau mulai pak siratu tau hadir 200 tau hadir matandren katallu mulai ya mikong kapak gagan nate manungga cicilan na podami makada balu kiru bawa ni nanya mali ya mitu maega saya kira ya naro pak ya mi bawa melado pasangin terutama lo bija-bijana eta pakanja kiwi asya ma makata ya kong kata narako tanarica na salewa ramparang aja lalu talagai aja makanya bagina ko agama malimpa ya ronewi majujung makunrai tapi upasangi ya kongka asa maturu sarilalan na melo ki paprapade din na marigaga yang penting ada kesepakatan kemudian upasatoki aja talupay milodong ang yalin atau mateta iya ko 5 annang anak anna wattu masampayang isi di wattu na makasama milodong na bacangi pati na bacangi salawa pati aku Allah katalu luar biasa itu pahalanya aja tapat tu milodong ya ko detu le pananungang ipadongata etanya kang isinin na pahalana ko ta sumagang apa ya ko agamata na surong atau sumagang itu materi itu dibolehkan. Meki patama kang ikoratan ya kang ipahalana. Loko to matewi. Ang kataw biasa maka demi matampung aja tatampung itu ko naman reko to mana sapura ya kikai. Iya ko dito na pura kikai di na mereka tatampung. Tapi ako pura kikai aja tatampung. Nasabak ya tampungan hanya pengganti akikah. Itu. Ang kecil dito pandita palaba ibita tentang masalah tampungannya hanya karena mengganti akikahnya. Ya ko mana saya pura kikai aja tatampung. Gitu. Jadi itu anunya ya bapak mega tuh tahu sini na tomatin na tampu mana ngajak biasa kato pacu ko karobay tapi kalaba nito laba ni batu na karobang ya to perlu peringarangi ki terakhir mega tahu makaro bapak wita tahu sugi na masangisi di sapi makanja la de kota masangisi di sapi jadi ditamigere ci di sapi kanja paga tapi rogi la de ki makanja tapi rogi ki tareking gere ya kon na tahu tapatama napay kali 10 kagan na 10 na to tali keluarga tadi nule makaro batapatama kor daripada di masang jadi dita nawa di pitu tau tapatami gerero te anang nay mako mapigaw kici di dece nawali po ngalatala 10 dece baka sampai tidak terbatas na kali 10 ba po ngalatala na 10 na jajan nang ipulo na tau makaro ba napa pada ko sapi tagere ci di tapaci te anang anapi pulo na tau ngumurutan apa pada palana ya to daripada di masang jadi dita makira mega tau dia narikingnya pak nasaba kebanggaan makna di mega di kulo masang isi di sapi aja tapacu itawe tapakarobay supaya makanya ni ko tamasangi tapi lebih makanya ko tapacu itawe nah itu jadi yaro perlu takatan mas saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik kullum min 'indillah.
Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah takziah, terutama ni sinina keluarga nania Faddi Monrina, temotaki almarhumah Hajjah Jawa, memuariki padang kamana rialang asap barakeng ketabahan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin teman-teman bikin ke hadir, hakikinna atu tonget tak rilalan na yelinoy, si tonget-tongen na demi metto tunang kana tolap polir sangi facoba fangoji polir pengalatan. Ujian, cobaan mendatangi kita, hambanya yang beriman silih berganti. Kadang kita sakit, kadang pula kita sehat. Tau malasay risese na pungalatala, facoba ifangoji. Melo ipongalatala misangi sakbarak muki gayari ganade tarimero lasat tujueki. Na yeke idi rialange adisi disingat tubuh majapah kesehatan. Faralo tu pada kipaham makariya tu adisi disingat tak tu coba tu poli ipongalatan. Melo ipongalatala misaki makada syukur moki gayari ganade tarimay iro kesehatan akbirangi pungalatala laurini. Makoto propema ribicaran na riasangnya waramparan. Ketika Allah takdirkan kita hidup di dunia dalam keadaan serba tidak ada umpama, macifi fakalinota, mamase-mase atutungeta, kasiasi ki umpama, risisena tumatap iya tu akasiasinya facoba fanguji poli pungalata. Na yake idi rialange asogira warampara mega asagenanga tutong ripungalatala. Farlo tu pada kipah maka dia tu asogira tak tu facoba tu poli ripuangi. Jadi orang miskin diuji, orang kaya pun diuji oleh Allah. To kasiasi ricoba ripungalatala, melo pungalatala misangi sakbarak ki gayari ganade tosogi eri coba tori pengalatala melo to pengalatala misaki maka syukur ki gayari ganade tarime rufak bere waramparang. Hadirin merapi na yakia pole ri syariare egana facoba fangoji pole ri pengalatala. Ada salah satu ujian yang kadang-kadang mawara ritarima risese tak ini rupa tahu. Facoba agero, ina itu facoba amatia. Ketika salah satu keluarga yang paling kita cintai, lesuri pamasena pengalatana. Ina biasa facoba kadang-kadang mawara ritarima risese tak. Itu anak tu sabakna bapak ibu. Hampir rata-rata tau nakanay na tujuh amatiang non remana satu kasih sara ini nawa. Makin na masara biasa tawin na reko amatengan. Apa na pahang ni makada ko amatengan ni de nagagalalatta sifat bicara selama-lamanya iro tomate tak kolinor. De nagagalalatta si raga-raga, de nagagalalatta si lompolo selama-lamanya iro tomate tak kolinor. Anda tu sabak na tu amatengan ni non romana satu kasih sara ini daw. Pasti dia bersedih. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengajarkan kita satu syariat yang mulia di dalam Islam. Agar syariat nalora ki Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko angka tahu taruntuk nakanna amatengan na tuju pacoba amat yang nalora ki nabita to pada jok kama takziah. Riasanya takziah bapak ibu canya tu pak bicara bawang
Tapi sinin atau angkat turun dengan niat mapasabara, mapakursumanga, macapu campak ri keluarga atau nakan ne amatengan ri bicaran na agamai pada angkat itu pada mata zia. Na hadiri ketak ri lalan na yewen nie Bapak Ibu. Dan malam-malam sebelumnya ataupun di tempat takziah yang lain, cenya fato ega apalan nan nia dece nak jancangnya agamata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mithlu ajri. Nigi tauna kena pada joka takziah. Barang siapa yang datang bertakziah ritaunakan naik musibah agi termasuk musibah amatengan rialangnya apalar di pengalatala ya roto angke hadir matazia pada apalan taunakan naik amatengan nasabara. Artinya berapa pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang tertimpa musibah kematian dan dia bersabar atas musibah itu. Si kotor apalan melo enalangi pengalatana ini pada angket turun hadiriki acara bansana ini. Nah kira-kira Bapak Ibu siagaro apalan nato engkai hadir matazia. To engkai apalan nato nakannya amatengan nasabara. Maka dari pengulut ta'ali naya to natujui amatengan nasabara a'tahu Allahu ajrahu biwairi hisab. Rialangi apalan nania deceri pengalatana apalan na niya decet de ega gamulen reke nisiaga egana. Bakar hadis kudusiya na rampi pungalatala man mali abdil mu'min idha qabattu safiyahu min ahli dunya summah tasabahu illal jannah. Maka de pungalatala de uco bayro ataku matapuh. Riwat tu upasaranna keluargana kaminan napuji rilino. Umpama ketika seorang suami mencintai istrinya, kemudian Allah pisahkan dia dengan istrinya, Pak mate kasih benena. Ketika seorang istri mencintai suaminya, kemudian dipasarannya di pengalatan lakena, Pak mate kasih lakena. Ketika seorang anak mencintai orang tuanya, kemudian dipasarannya di pengalatan si bawa tomatuana, Pak mate tomatuana. Nah poji tahu istri surana ipasarangi di pengalatala istri surana Pak mati istri surana. Maka di pengalatala tidaklah saya uji hambaku yang beriman ketika saya pisahkan mereka dengan keluarganya yang paling dia cintai di dunia. Summah tasabahu illa jannah. Neinapa wonna iro ataku sabara tarimero pacoba tujuan iro illal jannah. Naso pengalatala dega gasipato wala keng iro ataku bana surga. Jadi teman-teman bikin yang hadir, pesan pertama kepada seluruh keluarga almarhumah tomataki pada sabara ki tarime pacoba tujuan itu alena pungalatala tari tomataki almarhumah alena to pungalatala male tarutaruna de sisa gaga faki kamina makanja risesena to nakanay amateng banna asak baraka. Insyaallah ini to sabara isi bawa ki pengalatan. Jadi hadis sekalian, kalaulah kita dengar begitu banyak pahala dan kebaikan yang Allah akan berikan kepada keluarga yang tertimpa musibah dan dia bersabar atas musibah itu. Ye ko situruonna adanna nabita. Maka resiko tu melo ya laki taruntu idi pada engkai joka matasya. Makanya orang yang paham abbarak kena nenia apalanna acara bansana ye nafasalaingan waktu istirahat nafasalaingan jama-jaman demi untuk meraih kemuliaan yang dijanjikan Rasulullah tadi. Bahkan ada satu riwayat yang sangat menarik Bapak Ibu. Maka dia Nabi ta man syahidal janazah nigi tau hadireki tau nak kena amating falahu kirat nasa Nabi ta rialangi apalari pungalatala set di kirat
Nigi-nigi jo kamat takziah, rialangi apalah di pengalatala set dikirat. Ada sahabat yang bertanya, wa mal kirat ya Rasulullah? Siagaro angkena nilai naro ria senge set dikirat. Maka dia nabi tak ya senge set dikirat. Mapada la rafana engkato punai ulaweng silopo bulu. Yero ulawan naru silopo bulu nasidek kamaneng. Yeko itimbangi apalan nato hadireki acara takziah. Mata nak mau itu apalan na yaitu to hadireki acara takziah dibanding katu masih dekangi ulawan nasi di bulu. Kira-kira bapak ibu engkau naga kopin rafure tengkaling atau masih dekangi ulawan nasi di bulu. Kan naga. Yeko si bue na bulu deto gaga. Alhamdulillah ko sengkat deto pagaga. Saya ada jamaah masjid di Sengkang itu Ramadan, bukan Ramadan ini, Ramadan yang lalu. Nabalu ibolana 500 juta. Nasi dekangi 50 juta ke masjid. Nah letu ya soe sudah 2 tahun nih kurang lebih, 1 tahun lebih. Iya kumat cerita sumbangan kita wedena aja tuh dicerita. Bos apa Kartini 50 juta bina nas sumbangan. Aduh. Ya kumat cerita sumbangan tapi pasti tuh dicerita. Semua orang terkagum. Napi 50 juta nas sumbangan kagum nih tahu. Apalagi kau kemas sumbangan ini 100 juta. Apalagi kau kemas sumbangan ini 500 juta. Nuli kafa channel lena mas sumbang lena makala lefa panadina. Apalagi kau kemas sumbangan orang parana set di buru lawang. Nah ternyata hadirin sekalian, cenya pato ega apalat taruntu ri acara bangsa ye. Mapada launa ye kota sidekang yang ulawatna bahkan aca utopa 1 gunung emas. Cuma kami persyaratanna roh. Maka dia nabita hatta yusalla alaiha. Yang penting pada hari kematiannya umpama nato hadere narate wattunna isam pajangi wonna iro ujuero maccio toki masam pajato mati. Iro persyaratanna. Ini yang perlu diluruskan sedikit. Apa masina pengalatala makoko di mana-mana terutama di Kabupaten Pinrang ini yeko angka to amatengan luar biasa tahu egana turungi orang yang makunrai maturu mana. Tapi yang paling menyedihkan kadang-kadang yeko naraten waktu na isampajangi kasih iro tomate bila jari mi macio masam pajang. Padahal hadirin sekalian yaitu sampaja tomate ya sangi make guna. Lalu ini tomat sampajangi lebih pakai guna na ri tomate onna iro isampajangi. Satu riwayat fatapulo to sampajangi set dia tomate yang dampang idosana yaitu tomate. Siratu to sampajangi set dia tomate lolong ngi syafaat yaitu tomate. Ya sengi syafaat bapak ibu angan-rung remisi ataupun gerasi. Ya. Seperti seorang narapidana itu barangkali dia ada kesalahan diponis oleh hakim 5 tahun penjara. Tapi ternyata yang dia jalani cuma 3 tahun. 2 tahun dia mendapatkan pengampunan dari presiden, remisi ataupun gerasi. Maka teridi wadi jajang kadosata kolino dena sampai itu bahkan atau mati. Apakah karena kita lupa atau karena keteledoran kita? Ternyata iro dosata ro detona calangan ki pengalatala ku akhirat nasaba runtuk ki syafaat. Termasuk salah satu proses untuk mendapatkan syafaat itu ketika megatos sempajangi uju tak waktu tak mati. Asahing kawitero arae yeko Makkah relawi tanawaja tamiga tak 5 juta kadang-kadang 10 juta itu kalau musim haji. Yang penting isampajangi mo iro keluarga na mate ku Masjidil Haram. Jadi dia itu pak na yamanan na tomate ko Makkah isampajangi ku Masjidil Haram dia itu na yamanan na. Yaitu miro keluarga na mapahangi palaungan ni angke keluarga na iro mate yang penting isampajangi ke si ero ri Masjidil Haram. Dia itu na yamanan na mate ko Madinah pak. Isampajangi ku Masjid Nabawi tidak.
Hanyalah keluarga yang memahami, yang mau mengeluarkan biaya untuk itu. Yang penting keluarganya yang meninggal tadi itu disolatkan di Masjid Nabawi. Apa dia na fatap pulau batau masam pajak kro dia na siratu bahkan ya majuta ke musim haji itu. Magi na pakwaro nasabat na pahanya abarak kaken na riasangi sampai jatuh mati. Bahkan kan reguruta ekosengkan. Sebagian mereka berpendapat onro penting na isang pajangi sedye tomate rito megay deto tu na marigaga ifat tempo alam makanna sedye tomate. Artinya tidak apa-apa ditunda pemakamannya demi menunggu berkumpulnya orang banyak untuk ikut sholat jenazah. Ya ini kang masa hori pahangi makadikong katomate lemay masiga tarungoy masana apa makit teman terlebih kong kaya hadir kalau kaedah fikih yeko angka masalah teman terlebih kong karena masih Allah Ta'ala dena marigaga ifat tempo ditunda pemakamannya yeko tomate yang tidak boleh ditunda pemakamannya itu adalah jenazah. Ya, ye pada tapahang. Apa si salah tu yasangnya jenazah, si salah yasangnya tomate. Tapi silengangi ye. Si salah yasangnya beda yang dinamakan mayat, beda yang dinamakan jenazah. Ye ko jenazah bansana ye nacan nabi taifat tempoy. Asri'u bil jenazah. Ye ko magai. Ye ko jenazah furani icamme, furani iwalu, furani isampajangi, maka statusnya sudah berubah menjadi jenazah. Bansana na ye nacan nabi tak ifat tajengi. Na loran ifa peri alam makan na bansani ye ko purani lemma icemme purani iwalu purani sempajangi antara ni masiga riku burue. Jangankan 5 waktu na moset di waktu na catto nabi tak ifat tajeng. Kalau statusnya sudah berubah menjadi jenazah. Tapi ye ko masih status mayat tomate ye ko ka masalah itu tu marigaga tomate tajam. Nabi ta menurut riwayat as-sona sanin namate as-sona mani arabai lemai. Berarti berapa hari itu? Hari Senin, Selasa, hari ketiganya. Makanya apa kuat dari sekalian karena pada saat itu ada masalah. Ada masalah nama tengah ilmu ujung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dega ga sahabat na Nabi tak se di mana melo selei kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara syariat Islam mengatakan dena waddi jokka salangin dari kodega ga amirna pemimpinna. La islama illa bil amara wa la amara illa bit ta'ah. Nah dito gaga sahabat na melo mencaji pemimpin. Pangulut ta Abu Bakar dena melo, pangulut ta Umar deto na melo, pangulut ta Utsman deto na melo, pangulut ta Ali lebih-lebih pak. Jadi riolo bapak ibu cia mana tahu mancaji pemimpin cia. Magi na cia. Nasabak nak kita orang ini pertanggungjawabannya ku akhirat. Apa ribicaranya dia sange kepemimpinan tuh. Bicaranya sange kepemimpinan. Ye ko angkaset di kepala desa umpama, mohon maaf kong ke kepala desa ko cana tuh ini pada nih. Ye ko angka kepala desa umpama, angka anak kamponna, rakyatna dena sempaja sedi. Maka kepala desa nanti di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita naingan. Akade Pak Desa, kejero anak kampung, kejero rakyatmu dia sempajang nih. Sedih. Mage kira-kira furamu faguru, furamu musuro. Eko maka de fura ni usuro, kade weka siaga, weka cicam ni. Maktero ha kampung weka cicam mak nasuro Pak Desa benenge gena ka weka dua wadi jaji sempajana. Ye ko yero onna kepala desa dek sisa-sisa gaga pertanggungjawabannya ku akhirat maka rakyatnya yang tidak salat tadi ya langi kesempatan dari Allah Ta'ala tarik ya jaya kepala desa tamarana ke si bawah. Ini satu desa ini magini kira-kira nari kuset di kecamatan pertanggungjawabkan, magini kira-kira nari kuset di kabupaten pertanggungjawabkan, magini kira-kira nari kuset di provinsi pertanggungjawabkan, magini kira-kira nari kuset di negeri pertanggungjawabkan. Neko yelo ita makuka megangi tau di enak sempaja daripada mas sempajang.
Jadi iro nasabari riolo sahabat ina cian jadi pemimpin. Nah kita orang pertanggungjawaban ku akhirat. Maka kotonga manitu si tongan na milo mana tahu man jadi pemimpin. Maka ko manihe. Namo pakai lo dandu engkau tuh hak tujuh man jadi presiden. Aku ketemu nih. Namo to dia nang kana tama masigi engkau tuh hak tujuh na wakile kiki matu ko DPR. Apa rengerangi bu, macawi itu matodok teh matu, ajak lalu mutodok, to dia kena tamu masigi engko seleng. Ajak lalu. Apalagi to dia nang sempajan ajak lalu. Kan? Ya tu to dia nang sempajan na beli fo ngalatale itu. Apa fure na kadui fo ngalatale di lalawatan na indona. Riparimanana, wattuna si kadoang alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Siap mencaji dari pengalatala dalam artian pigo ifarentana fuangi. Si senam matsumi tapajang ternyata dia nasem paja berarti na balai pengalatala. Tahu dia nasem paja. Jika pengalatala na balai lebih pa ini rakyat. Tapi engkau rakyat itu na puji itu nari kui balai. Eko sengkawas apa? Eko pindah pasang pajamana tahu sesa. Apa mula pemimpin letu rakyat pasang pajamana? Pasang pajangnya. Jadi kalau ada masalah, kata alim ulama, dia tentu nama digage fatempo lama kena. Termasuk kaidah usul fikih mengatakan, ko angka tau mati umpama dan ada keluarganya yang ditunggu. Tajam-tajam ti. Apalagi kong kepasan lah. Yang penting ajak tacemeyolo, ajak tawalui, ajak tasempajangi. Contoh kata mati ko pindrang. Kemudian dia ada keluarga di Makassar umpama. Italapongi keluarga kau jumpa anda maka apa ajak mula mai ambok na reko deka gaga. Ya ku mula mai ambok na deka gaga angka tu kajajian. Ajak lalu tak kada ini keluarga kau pindah lemak bawa ni namo engka andri poli ujung pada deto gaga lalu na tu ambok ajak lalu tak pakuar. Maka dikira-kira na reko engka poli rona keluarga ta oleh jumpa na tatamba to mate. Nang kapasan na tu. Kecuali waktu ni telepongin akada, lemak ni ambo aja na mutajeng nga. Aman kasih man rasa-rasa tu mata siye. Aman kasih man rasa-rasa tajek ka. Lemak ni masih gak, dia nama digaga. Tapi kau engkau pasal nama akada, aja mula mai kau deka gaga. Aja na tajek ni yolo. Yang penting ajak tacemnya, ajak tawalu, ajak tasempajangi. Ya itu na salah ki narik kota cemnya tawalu tasempajangi napa tabat aja salah ki. Termasuk dalam hal ini onro penting nai sempajangi di tomega se di tomate de to marigage fatajetajeng alam makana. Contoh engka tau mate asona kamisi arwingi bak dasar. Iko bicara na agama yeko asona kamisi fura asara berarti tamani wani na Jumat. Tama tu wani Jumat yeko asona kamisi tapi bak dasar itu sudah masuk malam Jumat atau hari Jumat. Yeko riwayat rampe niji tau mate waninna Juma yari gasona Juma rifas salama ifole facalana kuburui magi nang kariwaya mapakwaro mapakwe apa yeko mate wani Juma tawenan nya aso Juma itu potensi besar disolatkan oleh orang banyak ketika orang solat Jumat di masjid. Kak wedding lemak tate asara elena Juma tate 10 tapi maka di keluargana aja napa kasih talam mekeng ngak yolo tapat tempe pura pi mak Juma tawe napa talam mek kasih keluargaku lo kak kasih na sempajangi to mega di sini na Pak Jumai dia na marigage fat taja ku mapakwaro bukan mai ku sini na Pak Jumai macam mana mas sempajang datang lebih kong ke hadir bakang unro pentingna isang pajangi to mega di sedia tomate deto na marigaga isang pajangi itu tomate rigo angkana makoli-koli berulang-ulang disolatkan tidak apa-apa yang penting jamaahnya tidak berulang. Contoh engkau tu isang pajangi ko boleh nasabak bola cike na tomiga maka dia tahu aja na tomiga masang pajang ya bola marutungam manin tambah tu mate. Ibila-bila mi macio masempajang. Setelah disolatkan di rumah, ibawa si wonna ia otomateri masigi sempajang yang kedua kalinya. Dia nama digaga. Yang penting orang yang sudah salat tadi di rumah, dia na di macio masempajang kur masigi. Ir macio masempajang ko boleh, fura no masempajang aja na macio masempajang matu ko masigi. Ibawa sila di kuburu
Di tengah jalan, ternyata tiba-tiba ada keluarganya satu mobil. Mengatakan, aja napa kasih talam maka nggak itu sapu sakut tu. Ma perifadi kak kasih melo rate sempajangi na dewu rate. Lo kak kasih sempajangi yolo. Dia nama mereka kata tapa-tapa leso menibawa ko oto ambulanse tak sura mas sempaja wirin na batai. Kak dia tu na rokok, dia tu na suju mas sempaja tomate tahu 3 kali. Dia nama mereka yang penting ero nak mas sempajangi ko masigi aja nasi tak cuma mas sempaja kro. Jadi tidak apa-apa berulang. Nabi tak isempajangi rigo engkana makuli-kuli. Ada jamaah laki-laki dewasa, ada jamaah perempuan dewasa, bahkan ada jamaah khusus anak-anak menyolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman bikin ke hadir. Kira-kira aga nasabari makokwe na mega tahu na cafa ya sempajato mate. Na dina miru jamai. Ya madu berupang alasan. Terutama makun reye. Mage bu. Pas sampai jatuh mati muki koy. Hah? Alhamdulillah. Tapi rata-rata saya lihat kurang sekali itu wanita, ibu-ibu yang ikut sholat jenazah. Dengan alasan bermacam-macam. Denis sengi mitau ina sama sampajat tomate ama salah-salangi sampajat tanah ini mace tomate natabati lemak itu sampajat tomate bu onro lemak itu sampajat tomate dega ga ruku na dega ga sujudnya dega ga tudana to tatop mawang apa takat bere selesai takat bere 5 bulan to baca al-fatihah semua al-fatihah alhamdulillah. Yang kata tu ini al-fatihah tu alhamdulillah falakmu. Takbir nomor 2 tu masalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loki lampir kita tambah ini. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina ini mani bawah. Loki mahon Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini mani. Takbir nomor 3 elo doaki. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhu. Ya kuburani, ya kumakunre Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Ya ko deta apa lai akada bawa ni amin 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 apa namo maga imangnya baca toy. Takat bere nomor apa bere salan ni selesai ni sampai jatuh mati. Agar lemban. Aga filasana biasa makun rei. Dejek tu bau bos sempajang. Iko cana ko mesigi dia tu bau bos sempajang. Iko mesigi alhamdulillah. Iko cana waktu sempajang. Magani kira-kira. Sehingga saya sering sampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim di Sengkang itu, wanita yang ingin datang melayat, biasakanlah untuk membawa kudung salat. Siapa tahu sempajang iko boleh. Biasakan. Pada toh tapak biasana aleta ikut jokka ki ri apa botingan nge makira ifak biasa aleta bawa pisau. Iko angkat to jokka ri apa botingan nge naluhe mala pisau kalaman lesu mala pisau. Apa iko angkat to jokka ri apa botingan nge dena bawa pisau de mematomi to na jokka makira lomi bawa jokka mande na palesu. Makokero to biasa aleta. Ketika kita melayat, turun itu amat tengang, ajak taluhe bawa sempaja. Kau tak lupai, lesukit malah. Nang katu kudu sempaja, masempo ibu. Kama sempo. Tal 50 sebusi kemo. Iko sengkang. Maringang ya roh gitar maringang. Ko make kecet-kecet 35 sebunalan itu sengkangnya. Ye naruh tabawa roh. Aga firasata kira-kira. Maka de lobi tu majene ustaz na pura je idempuk bedak rupata he bedak pipa nomor arua rencong Elizabeth bulu mata palsu. Maka ka ajene memang ni boleh hata napa tujuh ke mata sia agavi dia nagagala sata terutama teman lebih kong ke hadir ini keluargana sininna yarwan keluargana tomate. Yang paling menyedihkan dan ironis sekali saya melihat bene mate lakena dia mace sempajangi benena. Lakai mate benena dia sempajangi lakena. Tomatuanna mate anakna dia nace sempajangi tomatuanna.
Padahal yasang itu teman-teman lebih kung karma seri Allah Ta'ala. Makanya ia kotolengi sampajangi ona ero tomateta. Lebih pasok kuna dan ia kanjak na reko ini sini na keluarga na macema sampajang. Magi teman-teman lebih nasabah tahapan sholat jenazah itu ada satu tahapan na lorangi miluduangi kasi ia ro tomateta. Na wadi janji ro tomateta engka dosana engka tasalanna idi bawa keluarga na miseng. Terutama kesalahan-kesalahan kecilnya. Contoh, engka bene mate. Wadi jaji engka dosana iya wana bene. Deni sengi faima, deni sengi to bali bolana, deni sengi to masam pajangi. Tapi lakena niseng. Sehingga dia bisa memohon ampunkan kepada Allah SWT dalam sholat jenazah itu. Pada kasih puang, ya tu kasih bene ku mate puang, pak bire jama tu pas sempajang, gota majelis taklim. Tapi set di tu bawa kekurangannya tu pak bene ku, ya bawa misengi. Pak si toko sile urang ngak puang. Ya tu beneku tu panana ke puang. Pas soleran nala kutu. Ya ko nanana ka koele ya pana istirahat ko ni. Ha. Dero ni sangi fa ima, dero ni sangi to turungi makro panana ke pada ye makun re ye. Lakena bawa misangi. Sehingga dia minta ampun puang. Wadang pengen kasih dosa ni tu beneku tak ada pengetu kasih dosana. Maka to persebalena. Ketika seorang suami meninggal, acil lari ke masam pajang ini bene. Apa angka kabar dosana bene? Tak laket tak. Ini bawa bene misalnya. Apa si toko silurang. Ya tu laket ku waliwat tu kanja iko manena mak bak bicara po mak berkade tapi angka tu atas selana po ya bawa misalnya. Pas sempajang ngele tu buat. Tapi arwah pun sempajang subuh. Napa liwat pasena tu salina au salli farda subahi agak nas subahi nele ni tu. Biasa ya awak paletu kang yang tu puji mas sempajang ile maka rakai ko mas sempaja subuh kata tiarwa ile harus salimu ta sele dena si cocok ko maka deki farda subah ya bacana subahi ya maka anja usalli farda cubu-cubu apa itu sempajang ile mah cubu-cubu tu napa lillahi ta'ala canana lillahi ta'ala kok lillahi ta'ala ilaha illallah engkau puji dan lele nang hadis sana. Asal kerja hadis urun tu ustaz. Maka as-salatun naimi qiyamuhu naya sampajanna tu matin roi ko masadingi. Wah, cocok ya tu hadis sama pak waro. Maka dia ko tatte asara ile na paki masadi dia ni marigaga. Asam paja subuh ni tatte asara ile. Aja tu mananna atar ku malawe jenne asam paja subuh ni tatte asara ile. Dalilena to afa jangengnya sana. Dalilena to asyangengnya. Tapi persyaratannya ya sangnya asyanga Bapak Ibu. Mapamula tamana wattuna subuhe latu wonna tatti asra ele de mematun kan masading yaitu ya sangat fajangan tonga ngasih tonga itu ye ko angkat tahu mengaji radio masadisa tapi biasa mi makara matu pinapi mengaji masalawat pimatu napa ka masadi matin rosi masalawat si matu radio masadisi akade matu pinapi masalawat bab pimatu napa ka masadi matin rosi si sana basi teduh si ko boleh kai sadino nasa napit bang meno himatu kama napa ka masadi matin rosi si sana matin ro tati asara maninap pamasading de na kanaki dalile apa pura muki masading yang dalil masalatu naimi qiyamuhu yan itu dalile na to apa jangannya de mematun kana masadi kasi ngapa mulat tamana waktu na subuh latu wana ero waktu masadingan na napa riasengnya apa jangan to asyangeng menurut bahasa nagurta sekali-kali nala ni upa nareko apa jangan ki asyangeng ki tacica siminggu cica sulang ye ko aswaso ki afya jangan aswaso ki asyangeng cenna to asyangeng sana-sana abiasangan nah jadi tapasilengan ni asyangeng afya jangan si bawa abiasangan katongan tu tati anna na sampai subuh baja tati pitu sengari tati arwah mempana tati asalani ka candana tati biasangan asana itu ya ceki masam pajang tomatua matso mati ananai sini ananai cuman ki masam pajang magi tong terlebih kung karena mesir pungala taala apa cica mi bawa tawe mati cica mi bawa tawe mati jadi narik kuat tu tai sampajangin nama kurang apa kutum itu
Makanya usahakan pemegero. Sehingga saya sering sampaikan panitia masjid, maka ada idik sini na panitia masjid yeko engka warga tak mate yeko macawe-cawe mo bola na pole masjid usahakan tabawa ya otomate tasampajangi ko masjid. Cari waktu-waktu salat untuk berkumpulnya jamaah sesudah salat fardu, maka salat jenazah bersama-sama. Tabawa di masjid. Yeko macawe-cawe mo boleh bola. Tapi makoko kadena guys tidak mabela Pak, angka na oto. Cuma yang mencaji masalah kadang-kadang nariko engka tahu mate deneng kana tama masigi yang mencaji masalah apa ye ko engka to denat tama deneng kana tama masigi wattunna madisi sisan na mate mani fatang masigi biasa maka de tahu Muhammad benenge dena mate denat tama masigi kama kalaleh kali ko kabahas mapa kwaro makanya di masigi mana ki Bapak Ibu di masigi ki insyaallah ini Pak biar jamaah ini di masigi insyaallah potensi besar itu disolatkan oleh orang banyak. Makanya itu tuh batin apa panitia masigi biar pengumuman ko panitia masigi jamaah masigi mate bersedih tapi ada rasa kebanggaan. Coba kita tangkilnya pengumuman berita duka telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah tetap Masjid Muhajirin. Masya Allah, kasih mati wak bir jamaah itu juga masam pajang kasih siap bir jamaah kata mati. Apalagi telah berpulang ke rahmatullah salah satu panitia Masjid Muhajirin akan disolatkan jam sekian sesudah salat ini. Weh pada wajah ke sini si panitia masjid mati weh pada jamaah mati kanjaan ko bir jamaah. Tadi coba gare kong kata wak bir jamaah week kedua misi tahun. Maka pengabir dia pengumuman pengumuman. Kama kalai kumakare telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah 2 kali 1 tahun Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dia tahu jemaah ini cokai ya. Nabi itu diketahui utama masjid. Akhirnya di masjid dan insyaallah pengalaman-pengalaman yang ada orang yang rajin sholat jenazah dan orang yang rajin sholat berjamaah insyaallah potensi besar disolatkan oleh orang banyak ketika dia meninggal dunia. Itu nak kadang guru tak ringan-ringan bu alemu masam pajat tomate pak biasa ale tak masam pajat tomate pak biasa tu ale tak mak berjama baja sengaja di komate ko icen-iceninya tinna tolengnya untuk sempajangi wujudan. Ada menarik Bapak Ibu beberapa tahun dari mana kena tahu apa itu Fasotinna Safadinna Sidra Haji Marsuki almarhum pimpinan Al-Warda dulu ya Al-Warda ya satu. Itu dulu kan yang menarik dari beliau secara riwayat, beliau itu sebenarnya mu'allaf. Artinya dari agama lain, ya, dari agama lain tamasaleng. Itu Haji Marsuki. Ada agama lain itu di Sidrap. Tamasaleng. Waktu na tamasaleng, nafigo mana ngatoro na saleng. Termasuk mafatu mak birjama, mafatu mas sampajatu mati. Sisan na alina mati Bapak Ibu, luar biasa igan atau sempajang itu ujuna. Saya ingat persis waktu itu saya saja dari kota Sengkang itu 2 mobil. Ada dari Sopeng, ada dari Bone, ada dari Pindrang datang sholat jenazah, ada dari Endrekang, ada dari Baru. Bayangkan jauh-jauhnya. Boleh tulili tapi sempajang itu Masjid Islami Center, Masjid Raya Pangkajennya dulu itu penuh itu tuh mas sempajang tomate. Sholat asar itu waktu. Sesudah sholat asar langsung di sholat jenazah. Padahal mu'alaf jenazah lariolo tapi mafatu mas sempajang tomate, mafatu tomat bere jama kia. Nasabah alina metoiro pengurusuna sempaja beri jamaah. Nah ini tuh pengurusuna sempaja beri jamaah apa mah kurang. Iko pengurusu zakat banyak. Kalau pengurus haji itu banyak. Pangka saru koro. Tapi iko pengurus sempaja mah kurang tuh. Fatuki yang sempaja beri jamaah fatuki. Supaya mega tuh sempajanya ki insyaallah kurmate ki. Satu. Ya. Yeko hadirnya acara bangsa nih kemudian masih ada jenazahnya mau disolatkan pada cuma di masam pajang 1 kirat pahala yang kita dapat. Yang kedua maka di sini kita sallallahu alaihi wasallam wa man syahidaha hatta tudfana alaihi falahu kiratani. Ternyata engkau pemataan repalanan nigi toh hadirnya kita amatengeng maco masam pajang kemudian furema sempaja yantara iroto materi kuburu pada macio to mangantara rikuburu 2 kirat rialangnya apara di pengalatan. Maka sahabat makutan wa mal kiratani ya Rasulullah
siagaro angkatna yasangnya 2 kirat, maka Nabi tak yasangnya 2 kirat, mapada lo na angka to pune ulawat 2 bulu, na sidak kamana ngero ulawan na 2 bulu ro, sikoro apalan na taruntuk na kota pasuk ku iwona pada joki mengantra. Makanya teman-teman bikin engke hadir, sangat-sangat disunnahkan itu kalau ada mayat yang ingin diantar ke jenazah, diantar di kuburan pada cuki mengantra. Sunnah. Risesena burane. Makun raya tak ada pengeka. Ada ulama mazhab yang memakruhkan. Detona haram tapi makruh. Biasanya makruh lebih baik tidak perempuan. Detona haram tapi makruh lebih baik tidak. Itu hukum ahkamul hamsah. Beda laki-laki itu sunnah. Magai nai fasilenga makun ne burane asaba iru makun reye si bawa burane memang ada perbedaannya. Secara umum, iru makun reye engka to boleh biasa datang secara tiba-tiba. Haid datang bulan. Ribicaran na fikih de na waddi makun reye jok kari kuburu dalam keadaan haid. Jakiaman yang kemakun reye na pahangnya ya bicarae. Namo banjir lapangannya jok atau mengantar di kubur pada toha adiran na waddi makun reye tamari masige tudang mamako menetes ataupun tidak menetes, tidak boleh wanita masuk di masjid duduk berdiam diri. Menetes atau tidak menetes, kecuali kalau hanya sekadar lewat tidak apa-apa. Makun reye itu na waddi matawafa dalam keadaan haid tidak boleh. Tidak boleh. Menetes ataupun tidak menetes. Kadang-kadang kemakun rey onro semangat na tadan rey na tepuk na kafa tapi ya makura kasih pahapat di sengenna ko mamirajo mamulut tawiri masjid tamele jo ka masjid kado masa barakak apa agak pala na banjir tulah pangamwe. Begitu pula tidak bolehnya wanita ke kuburan dalam keadaan haid, makanya dia makruhkan. Yang kedua, perbedaannya laki-laki dengan wanita. Wanita itu perasaannya sensitif. Perasaannya halus, lembut. Beda dengan laki-laki. Dikhawatirkan jakiaman wonna irma kunre mojoka mengantar dari kuburwe, kemudian dia melewati kuburan mantan suaminya yang sudah mati puluhan tahun. Susi kasih rifaringaran rilakaina. Terisi mana nak pati kor kuburwe tak selamana pengantar aleng he. Mangga jena kera ajianu, mangga jena kera na bali bolana mi je tu lakken mi bali bolana mati. Na sedih na lalui kuburu na lakken na kasi meringerangi. Jena bahaya na. Bahaya. Iya ko kera ki si lempu na mua dentro mariganga tapi iya ko manana ni tadang pengka. Maka dia nabita la'anallahu wal malaika anniyaha itan rotandro ri malaikat ri pengalatalan na ri malaikat na tau na kanaya matengeng na kanaya musibah anniyaha kera manana kera empati nasang ito singkang. Iya ko kera ki si lempu na di mariganga. Apa nabita waktu na mati anak na kera mato. Mati bini na kera mato. Aku tanya sahabat ni, namun boleh suruh nala ta'ala kerak matu kau matenging. Maka Nabi tak dia majek nacangnya agama tak. Itu kerak kau tu amatenging. Ia itu nacang agama tak. Nari kau kerak ke mana nak. Apa angkat orang tu amatenging Muhammad megangin nak bicara na daripada we matana. Awe mate kesilake kue aga na wanre ng anakku. We aga na kasi upas sekolahnya anakku. Ikong katong apa ko tak kebi. Sadar ki ibu gratis gitu anak masih sekolah makuku talinga ki. Icelengi matana merakok. Ya bahaya. Makanya merintih itu tidak boleh. Mana anak itu tidak boleh, merintih tidak boleh. Yeko keraki silempuna, ya sering saya mengatakan yeko amatenga ki kerak lalu kita. Ajak lalu kita kerak, yang penting ajak tanah anak. Apa itu sih kung kato mati lakin na nadina kerak, tama ku tanah tahu Muhammad, mana kato mati lakin nama pelapa. Hore, mati si lakeku. Maka dia tahu Muhammad timelo dan meto ni apa je maka dia pangala si matuai kamu si matu malolo faselena keraki ye ko faru tafasa leta kerna yang penting aja tanana ini agak buran ni pak yang ini buran ni ye ko mati beneta kerak lalu ki ye ko tapi tanya leta tu kerak apa ye ko dia tak kerak maka dia matu macam na meto si tu mak bene malolo tu aja mati benena kacawa-cawa tu Yang penting ajak tanah-nana. Makanya dikhawatirkan ibu-ibu bila datang ke kuburannya masih sensitif perasaannya madodo padi sengan umpama ya kumana nana ri kubur ka makasolan. Makasolan yang realita lebih bah kasolan nari tomati tak onda ilmu.
Itu yang membedakan. Kalau laki-laki teman terlebih kok masih nak puangnya itu burani, masya Allah, matadek. Tanda itu perasaan. Tanda. Biasa mau kerak itu burani, tapi kita kerek mata non soalin milas itu kayak juga ngaret itu pasti dari mata. Jadi sangat-sangat dianjurkan Pak, sempurnakan takziah kita. Bila ada jenazah diantar ke kuburan, aceh mana ki mengantar ini burane. Ceki. Makun raya makruh, ya kau itu gak mana halangan ngero ya, tidak apa-apa. Ya kota perangnya letak di tanah anak, di tu tahait umpama di tu tagalumi maya. Makruh ya tidak haram. Apa kerja terlebih kau kena mesir pungalah taala. Angki samana nalangi apalah marupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pada jokari kuburu apa dilarna yero kuburu ero angka pangaja luar biasa egana miluriala. Coba gede. Ye ko ilam man isip dia tomatir kuburu ye ko milo manang ini sini na pangantara mala pangaja mama delak dan itu pangajai luar biasa. Wih, masya Allah, aji anu kasih egana kaplin na tanana, ternyata tuh kasih luan na tanana 2 kali 1 meter ini bawah tuh na salemana ro tanana makapli kaplingnya ro. Wih, pengaji lopo na bola sepu mak da 7 talina, ternyata kesina 2 lampa mi bawa papen na bawa di kubur Wih, pengaji egana wajunna waju apa botingan na bawa 2 lemari. Asang kasih waju modelek baru nali si pengaji, ternyata kasih di lemari kubur kaci patah lampa mi bawa 3 lampa kaci, kain yang paling murah dan hina. Onro sempona, onro tunani tu kay kaci. Dek sisa-sisa gaga ibu-ibu majelis taklim melo male waju seragam. Dek gaga. Ya kong kafin dek di mata kada ada masjid anu maju majelis taklimnya kain kafan. Tiga agak. Ye miru pole na bawa masyaallah isalemana pole aro pangajar. Isalemana pole yelino he. Yero tanata pole na isalemana. We yero bola ta pole mo isalemana. Weh yero boleh wajud tak Islamana orang pada tak Islamana. Yero boleh amal ibawa di kubur Ye naro nasihat teman terlebih kong kena mesir pengalatan. Ye ko milo mana ni male pangaja. Ini sini na boleh di kubur Insyaallah dega ga milo macam-macam hari anu nak parentanya pengalatan dan nyari anu nak canggih pengalatan dari zaman. Apa ye itu nak capak-capak tawe risem pajangi, nak capak-capak tawe ridosai, nari ko takalu pada matengan. Ye ko pak galu takalu pada matengi. Ya tu biasa nang kakajajan namo galun na tawe na traktor to. Namo galun na tawe na deros to. Ye ko pak balu takalu parya matengi halala halulu na lulu mana. Ye ko cenia alena ciko-ciko angin tawe alena si ciko-ciko. Ye ko pak kantor takalu parya matengi kwitansi 5 juta. Anna bawa nolok na tambe si nolok na sedi mancaji si 50 juta. Mangki takalu parya matengi. Ye ko melo kita mo talabi ko mala pangaja makrwi Sulaimana pali iro agagay de pali di bawah di kubur majak pude to melo masih ke kang orang parata untuk agama na pengalatan nasaba itu orang parata bu yemi tu manas saya punangi yanre ifake kemudian ya sumbangannya untuk agama na pengalatan rifake untuk agama na pengalatan sa punata yero tatarero belum tentu punata Ira ulawat tak ibu latuk siku tak duit tak dekoi kak iko dompet tak lemari tak iko bangi fura si bilang ni bila si longa tinro na bila si masa di fura tinro ni bila si maficak bawa duit na taruh ni cuma bila belum tentu apun nata ya tu belum tentu apun nata ya ko mati ki baja sangat dia wadi jaje tu ulawat tak megai apunan na bene baruna laketa ini agak burane pak Idi na masya Allah soan ni banting tulan dibanting-banting peras keringat diperas saparengi kasih naru warang parap beneta bola di kolopo furas irumba si kendaraan kasih makan yeli si sisan nama teki masya Allah napi 30 lebih furana isale beneta apa Malesu-lesu ni burani joka madutai beneta. Asal lepet ni masa idana angkana joka madutai ro makanja ifu benero janda lolo mega toho warang parana. Bertahan beneta lamaran laki-laki pertama wadi jaji bertahan. Wadi umilo kasih malake de umilo. Maring rango pak kasih kewajiburane. Lamaran pertama tertolak.
1 bulan ke depan engkau kasih tomat duta. Dia kasih nafur, kasih janji, kasih Pak Haji. Sehidup semati, alena mati, saya hidup. Demelo kasih malak ke demelo. 2 ni rumah lantak. 3 bulan engkau kasih tomat duta. Apa guna apa kue? Utarima bawa ni. Dia nagagalalan na tua jiburan. Tarima bawa ni. Iya roh otoy pura talinga beneta apa makan jahe. Nanikmati nilak ke baru na beneta. Angka ni di ganrusu ko kuburu angka ni beneta manya-manya masih bawa lakke baru na jok rekreasi ko leja. Si leja lakke baru na. Iya roh ulawangnya pura kisi ganrusu ro nanikmati ni. Boleh deh kalau pun nanikmati ni si bawa lakke baru na. Angka ni di man rasa-rasa di kuburu teman-teman lebih ko angka masih pengalatal. Makanya aja lalu tasik ke orang parata untuk agama na pengalatala. Ya itu mana sapunata tu. Nah, mahkuk ke Masya Allah. Mahkuk ke tahu ini bati kat di set kigirit gelak kat beti tanru tedong. Ke mana ni? Coba ke ibu utan iki. Si Jani. Utan iki ibu, ye ko engka bita, eko kantota. 3 lembar. 1 lembar 100.000, 1 lembar 50.000, 1 lembar 20.000. Eko lalu calengangi yolo tak kira-kira tega ta jepa. 20 sabu. Jujur sekali. Yeko silampa 20 sabu, silampa 10 sabu, silampa 5 sabu, kira-kira tega si ta jepu. 5 sabu. Yeko silampa si 5 sabu, silampa 2 sabu, silampa si 10 rupiah, tega si ta jepu. Si 10 rupiah. Ye ko parli sapa piro bonyok-bonyok. Tak dengen nomor na sedi. Nenapit. Kan nenarik gardu-gardu kolino ibu dena melo male itu di bonyok tak dengen nomor na apalagi melo tati ko kuburu ilaha illallah. Kaje sekek tapi kasih. Padahal ia tuh ya dari kui pesui warang parata untuk agama na pengalatala lahiran na itu kura bapak ibu tak tambah itu bicara na hakiki. Coba ibu, ya ko engka duita 300 sebu iko dompet ta ya sumbangan ngisi 100 sebu kira-kira siaga mani monro 200 sebu. Mati-mati kalino. Ya ko engka manuk-manuk telu itembak ise di siaga mani monro. Cocok ye. Mati-mati kahir aero. Yero 2 lutui, yana rumondo sedi. Nakadete mbak mondro, yero 2 lutu. Pada tahun yero dita ko dompeta 300 sebu, yana rumondo 100 sebu, yero 200 sebu ko dompeta, belum tentu apunata. Wadi jaja ampunana pelolange pak koci itu terdaniela dan sebagainya. Apa kro? Bicaranya riasanya agama. Iya ku mati-mati kalino ibu. 10 kurang 1 berapa? 9. 10 kurang 1 9. Matematika lino. Ia ko matematika akhirnya 10 kurang 1 sama dengan 19 minimal. 19. Magai ye ko 10 ya sumbangan isai di eroset dia na fala piwe ke 10 pengalatala minimal 10 tambah asara 19. Ay mana na teman lebih ko angkar mesir pengalatala melo ripahangi. Nasaba, yena robo kota ramatu ko ahera, yena robo kota ko amatengangi, yena robo kota ko kuburue, yena robo kota teman lebih ko angkar mesir pengalatala ribawa mangolo ri pengalatala pertanggung jawab kang sininna anu pure rija makolino. Afa sisala tu nilainya apalanna fasidekai ko tutumopi ya sidekang daripada mati menina sidekain keluarga tak sisala apalanna. Apa ye ko mati ni ya mumpung-mumpung na iko mapahangi pak di monrita. Mapahang agamu anak ta ye ko nasilotengi mu warang parata na peki mada mapangewani anak ta tawaku tu timurang tawaku tu wata tawaku tu ye tawaku ye kira-kira dia nagaga mirang-ngerang ay to terbikong karena mesir pengalata aku kan tadi sapa den pada arak ya arak na pahan na pala ngangkat keluarga yang penting kesina mega to sampajangi to matena ye di makku la ilaha illallah mak baca duangi bawa to mateta tagare batena tawe baca datu matena soko kaddo otti bonyo
Padahal ini tu si tonga-tonga na tu papan reta tu pasti sedekah. Papan reta pasti sedekah. Nah ini iya ko melo ke mabaca doang itu mateta kadang-kadang dasarna iya ro to mapojina to mateta watunna tuo ipalenna. Padahal iya tu Andre yolo na baca doange. Andre ne tu to melo doange. Andre na to baca doange. Cenna Andre na to mateta ya tu. Padu paham makanya tu sini na tomate tak bapak ibu dena na butuh Andre dena na butuh pakyang pak duanga mani bawa na butuhkan tu pak dimondri tomate tak tu ya sange pak duanga dia tu gaga hubungan si bawa Andre dia gaga maka dia engkau Andre na jadi tu melo de ye ko melo ke pale mapandre selama tidak memberatkan tania kang ngiro apana na papandre ta mancaji pasti dekat kakak tu milo dua ye pernah milo dua itu matena nariko angka pa Andre mabaki napa yero Andre mabaki Andre agi kami na foji to matena ye toro na pari baki iko na foji to matena man re sokko na nauti iko belo bacangi dua nene tu sokko nauti lo siwa baca da sokko sinauti lo siwa baca da sokko sinauti lo siwa baca da sokko sinauti sampai namo pa ima bo satu mite sokko na mag je kasina tu sokko mana uruntu na sana hujela ada je kasine ne ko man re sokko pa ima je kiri-kiringan ni sokko maka dia Ima cocok ni na foji ni nemu tapi iya si salah kak sokoin nak kena kak penyakit mah jadi ibu si salah tu ya si dia nan le makan jai fak dongan na Ima nariko Andre si sare kore falen ni kang yolona jadi ero makan jai aja na dasar papujin na tomate tai falen na kro dasar papujin ne ero tom melo doangi jadi soko na ibu ya ko melo tulungi Pak Imam baca doa tojo ke yolo bola na makutana maka de Pak Imam lo ka melo tulu ko di kasih bacangi doa to mate ku lo ka yolo taneki Andrea ga siro ta foji iro he baro coco Andrea ga sita cinne Pak Imam ya ko maka de Pak Imam macina kasa di mande na supalako na supalako na ko rumah pale tanalat tu padongan na Pak Imam iya ini kadang-kadang soko kedo imacua aduh rumah kare Pak Imam Masoli siku nei ko soko Allah astagfirullah tolino kasih angka to biasa uruntu ro napatung ke baki ro tomaten sit di tomate sit di baki sit di tomate sit di baki sit di tomate sit di baki iko 10 fitu tomatena na bacangat doang 10 to papitu baki na fasta dia mak jijirang ngero baki ma pamula bola da kurang ngilattu teras bolana bayangkan ko 10 fitu baki na suruh mana matu Pak Ima baca ro ta bayangkan ngere bapak ibu ko 10 fitu baki na baca cica Pak Ima tetik wali kasih pusat na Pak Ima ma baca doang pa biasa lada cenna bawa pusat na kasih na tetik na muwe matan na tetik tu apa angkas tak isa-isa na tawi makoko na anak marimondri ye ko dega ga kamenyan pengharum ruangan apa itu at kegunaan dari olo kamanyangi bapak ibu na pakai itu panditata itu pengharum ruangan iya dupa-dupa na malikain na foji mi nya wangi-wangi ye makoko kang engkana dupa engkana wangi-wangian yang bukan kemenyan cana dupa-dupa namun itu pakai kemenyan na dari kong ka parfum makuk ko tawin asang rumpun na yero yake guna channya tu baun nami jadi ko dega ga dupa dupa na dega ga kemenyan na la angka sita isan na jokam mala sabu pica na bollo minyak tanah na pana ceceka colo na gerugusi gola fute mak dung pumapada kapala ini tairo la ilaha illallah tat tari-tari ke si Pak Ima aga pat tari-tari rumpun na apa iya tu gola fucu gola kasih dek sisa-sisa gaga baun na bana rumpuna mi bawa pejinna astagfirullah jalal ga jama jama nama kun rey ma pakon jama nama kun rey angka jama kun rey kung kadi Pak Imam baca doa madepen itu madu becu tawana fatan namu fatakavo engka to tawana posibola aga pas mai dah ila mana kerja posibola aga ya baca dah ada gaga posibola bapak ibu ye ko punana bolang kamu posina namor posibola na baca ngatodo ilaha illallah toba ki kasi ko tapat tari-tari kasi to milo doangi tapat tari-tari to mak baca doangi kapan rasa sih na palle subola na kasi Pak Ima lemuna jawana talucap bubawa na berikanto tadeto ba sandala na Pak Ima kare Pak Ima tak terolo po kinataro
To tak teri-terin aja tadi to nih memang tetap dia to pasandal aku lihat nanti lu cepu bawa itu tuh. Astagfirullah. Jadi ini intermezzo Bapak Ibu, ini intermezzo ya. Tapi banyak kita jumpa di lapangan. Ya kita luruskan keyakinan kita bahwa sesungguhnya ya Pak Dua ngetan itu nabutuka. Ya kota tupu si parengarata di tomateta bacaan si Pak Dua nge. Ya Allahumma ausir sawaba qiraatina ila arwahi. Jadi anak-anak Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma. Ya ko lalu siki umpama di kubur Allah siapa kota tupu si parengarata temangkim itu magire fana jaji temangkim wah. Tuh terlebih kok karena mesir pengalata tapi iya ku masage na ki makrena moje de to amatenga ya kok kato pode ko to kak mapandai ya sembahyang tidak memberatkan tidak apa-apa tapi kalau memberatkan aja lalu terjamai apa iya kita ko sengkang kato nalangin rat to matina ni ta tawi bali bolana matu na mati to matuanna wi magire tedo magire sapi sisanna le na kasi na mati to matuanna de gaga maka makin ring yang penting kau di nalinga bembek nalinga safi na fakin rang itu matena padahal bicara na hadis saya wajarang indra na tomatemu ya to si di mako ke yalang indra tomateta tak masalah gitu maka teman-teman lebih karena mesir pengalata insyaallah semoga apa yang saya sampaikan ini ya benarnya datangnya dari Allah salahnya datangnya daripada saya itu tadi masalah-masalah di lapangan yaitu yang sering kita jumpa di lapangan teman-teman lebih karena mesir pengalatala semoga kita bisa luruskan semua sehingga makin guna insyaallah rohidi makin guna itu dari tomateta insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.